padi ana me see you mepe there be Maria tie menkase Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno asogu so a wotie hye ne so mame se ya bia mu a na Adepa Information Center ekotwi afentia Adepa Information Center Big Love Radio was Spain nananom choba tede for junction hey ene wonum so tede junction ho wonum abie mu papa anya asem ketwa eno so bomodia na bie mu obabia wo Facebook ya Akoma 87.9 FM bomodia na share FM aye kwase buo yenya nru babia dia abotie na wo ba betie to so mame meje pene madam edi sekano ana mde tu mebusu anfo anim se ndie mepe adwuma bia akwaye na made aboa no ne yagidan no ana omusese mekwa akwaye adwuma de aba omuni bi ampa madam me ko bi hwehwe adwuma ko manso lai ekwaye obi house girl ukoye house girl me koye house girl udi kotwie sika wukura de akoye oba foforo ho ade ensu Maria me koye house girl no minya sikale bai 1 year dey no mutua me enti 1 year ni esisi ya na misika be 36 million Akoma na me bai na me di kan sendi 25 million na aka me 1 year sika ne kakra enti tama minya 1 year no na me di nkae ne bai se ndie mia me de ko okay that time no so na ne busuanfo no so tamachi a ye di asam no ko ohini bi fie awo kuro no so enti na tam na asun se ye be kwa akodi asem no na that time no so na me 1 year sika na ye ready na me de firi ha ko ye ti me ko ye no na me kan da na ade abechi amaya akodi asem no na me kan 10 million na aka no e de ma ba ma no na e de ko ye ye kodura himfi a papa ne se nya de a obeji ne 35 ni biem no papa na ko obeto modan no obeji 75 million die enti wasi sika no me kunu ji ye no wodi ekwaye de ehia no nko no nso de ma obi busi anka bi beba abato so interest abato so anti ya kan ya ma asam ne ya kan be burbe busumi mienu na ntwai ana nti ase ye adwuma ses wodi dan ne ba ma de a je se ye koto prod foforo na ya sanso di 70 million aka ho Akoma FM tata mo nso na be ma no won pe bi nso so na ndur 70 ne mfa ma na woni bi enti maami a ye di kan beti ni koko hweso no na me ko sun kire no na me sa ko papa kura ko sa ko sun kire me papa na me papa se anya hwe uni koko sika bi wa kare no onya nji ye obekọ akwaji no wasanso apebusia wo koko krachi no ho ne ya de asoso agidan no enti omo a me si kire omu nyina omu tie se omu beboa ya mpanso omu diskani bi bai na me kuno se ne de sa aka ne de ebeye ne ka obetua ama omo na msi yo but onu ankasa onu nkwankwa omo so omo mfa ma no enti me ka say yo no na ye say sa 35 no enso ba bia nti sa dia me sai babak me sanso ba ye no na me ye adwuma me di kakra sandi na say na me di ama enti mi we adwuma na dakro ugusu ye made no tutua no mi woma na dakro mi phone belly e phone ne belly sa madam no mpo ne ka say o phone na belly a che pikini pakro na mse minim ni pa ofra mi dia minim number na ya me person be fa call no me ko fa na e oba na mse me pa che hwan ni wo say e uni na mse o wo fa no hwan ni o se de mini uni dia na che so ma me na mse na mini dia say ndie nka mini number ndi kan dia wo ka wo say ye mi afia benjo ayira afia na wunti se ma ware ukunu ana ma ware ni tifie ho wunti ana ma ti se wo si usika na wudi atua dan no na yedi esre mekunu wokurom ha se oba akoye adwumadene abeji fiase ho ma wakofa obi abetenam enti me ka kire o se jaisa ankwase akeka na wuti offense ho ekeka no na befa ono ma no ko kwase abuomprenu meba wo ya house girl adutua wokunu sika no eka no eda ho no wono na kofa ba fofora ware ne na betrefie no wo ya ka tete no wo mutim ana ba no atumi anya hoade afra wono re di me number ma no nti me kura me yes agro bi no mutim me kuro panyini bi o ye fra no kwa muba ana me wone number na mkofa abla no number fra no se bla kwa me asam se na awia imiti yo na mu na muti fi ho bla kwa me se ai sister asam we pa de
mi ye hunu asam no kwa ya be fa so abo wa mane eye nokure oba na atimi anya kukudura fraud ya eye sa pepe oba na akotena fi hokura no wanyim na okotena hosisi awawo Adam say na ye den sister afia na ofra mi ni de minim ne pa ni mi kunu so no no kunu awu miensa na omutu ho na den na bra kwa me say be ma no wo ho ana osi otu kwan ya ba Akoma FM otu kwan ya ba na omu wo ho ana omuti say oba ni nyim omu busa abusuanfo busa ne say ukunu ni ho na wo no hwan na nyim a no wa bomi kunu din enti ema abusuanfo no epo oba ne nkwala ne nyina de maami kunu ama no waji no wotifie ho na se so oba no a wono aba betena wo wade ase no oba no no wo kunu ena ni kunu atu kwan na wo miensa ni kunu na atu kwan ena oni wo kunu abeda anyem enti na busuafo kora apam no ena wo betena wo kunu so ena me busa se be ma no tu kwan no wanya se no se de ekwa ba ye ne se be ma no ni mensa num kakra me kura me nim ni yie pa enti na me kunu edis kama oba no ema wo koton sama no kunu no bro no wa no no anya kwan ade wo no mane no kunu atu dem no wa ba beda me kunu dem ho oh da bi cheme wo da bi tobo ase na kire me ho ni ye be ma no wo kunu ni sa afia no gen ye fan say afia wo kunu afia ni kunu ya danfo emu ya danfo ma tama ye do mi enche na ye dua kokoo no be ma sa afia ni kunu no so no oti obi hweso sa kokoo no ya Greek pa enti na sa be ma no wo ti kokoo kura e de bre me kunu sa na danfo pa na onu so dua enti se wo kunu pe na danfo no ayiri afia fa no ade no wo ye wo ma afia na sika no na koto apetesi amani kunu no wa buru enti wo buru wie da na onu na pie aba mi kunu ho ama da kro ne baketu anya ne no osu enti be malu nso da tede no de ensane titi na ni so ntem anaju be 1 ama omu si wonyane fie ho omu amobembe ho e ba se omu mbehwe na tamre abosan ni yiri ni dem ho akola ni isu ama omutita ya mikunu efi ho na ba ne pie bae enti ade echi ye no mu ye se busuanfo ne ba ne nu kunu ntina omutina ya wo ka asem no ba ne ka chiro busuanfo ne se no onu mikunu echi mpana dada bra no onim onu nu kunu no enti ho ne kasa ba kakra ma be ma ne dibufuo efiri kuro nu so wo firi ho na sa na nyinsen wo ho wo firi ho na nyinsen ne pie na omu busa no na se mikunu na nyinsen ne ye ne dia na omu se ndie tuaso na ko ho no mpamo no obetra no fie ho sisa ne mba no betena ho na ogi mi number o mikunu ho a wo de frame no enti wo ka se mi be family no ma ne mo mi ampa mi sori koi ye mi ko duru papa kura na papa se asam no mi ka se mi bo amane a wo be yale me pa cho wo ba no a wo yes na fia no nana yaw afia ni ayi Maria ni kunu no ne pictures no mo fa mu so ma me mo fa afia no wo obi a meba wo bi a wo kunu ni wo kunu na wo pe wo bi obi kunu ni na beda na wo ma wo kunu nsanom na wo kunu aburu say tam na wo bucket wa we jai na to no aba bedi enti nka me be kasem na wo bedi bi wo da bi hu bedi obi de me pa cho ne picture no ya friend afia wono na ne be ma no na na yaw fa wo mo phone ni nyina gusu ma me kokora ma fa se wo su hwenu so friend so dia sa wa be fa so wo fa pictures ni mu ho ma me wo ba wo kuro pa obi kunu mani kuru nsa no mbro wo akwakoda wo bi de ho mo fa pictures ni mu su ma me enti mpapa se wo bo mama ni a kan be fa ho ayare ana obi ko busa abusuanfo ne se a me ba no kwan ba na mo be fa so abona amane wo so omunim kwan ya wo be fa so abona amane enti ampa ba ne frɛ me a me kodure no se dada me di kone abasa me kona me ba me kwa me nu adwani me nu ko afuom me dance ho enti me kodure dada no me bag kutam be duru ho ana me di bag no si wall so ana me chi abema no no ne dan fofo to wo boss pa me chi ano wanje so na oba no nso gina ho madua mangu kutua bi ofie ho kura mangu no kura yeso okay na oba na dikonya tena so ye aduane wo mangu na ase ana mechia omu nyina omu mie no ba ne be ma na anje so omu ka ho no na agi so na oba bi firi ne fie be mama kwa aba na omu busa me se kwan so
enti bra me ne sister ne tu ho no ma ye mama kwa bana na sa sister no ne bana wa be wu me kura no ne bana wa be wu no ofi ho no woda na so no wa sori de akola na akoma ne kunu enti mi de me chi ha se me nim se wo fa ne se no wo ba de me hu ya ne se wa be bo me chi ana me sori gina me sori wa be bo me chi wa be bo me twade no yam ko Akoma na me sori ye no na omo tu spa na se dabi sister e ba e won kasa awa no na twade ya wo de kwa no so ne ai want me si fi ha wo ba ye no ko no papa no kura ho ansa na obi adi na chi ama na be yi ni no ma no wonye na adwene so obetena fi ha o wo ja ye na mbe fa e kwasi aba ko hwini e te se wo betimi aba fi ha biem wo nsi fi ha biem ana be ma no so ho ne de be ma no busa ne se wo ba ye no wa busa wasem mi be ma no no ba ya nka mi busa na asem me wo mba ho enti no se wa koba mare to na atwade so omu nko a wonim se wo betimi abu na munjai na omu mburu omu mamienu ana omu pata wie na mi de mi twom ko papa kura m ko bo amane na papa si ahomache yenko ohene no ho ye ba ye na msi mi de ma sam etiewa se wa ware abetina fi ho a misika no won fa misika mame na fe so bra mi na bre 12 years ni no won fa misika me bre chefa mame na fe so akola no ye ba ketua no akola no menene tama kasa no ba na akola no 3 years wanya 8 years won hwe no won hwe akola no okay ana omu ba e mu frefre omu nyina no mu ba so mama Maria hello Karim Kachamiti yendu na bako de boko na use nyame adom me ho ya papa yendu se wo yiri Maria tu woni na jaya mo jaya wade na mo da so ware oh ande me pa cha men tin kire adi tira wontu men kire woni wo yiri hye anya sai ha woni Maria tu hye anya sai oh me pa cha on se onu na di kasa no beja wa se onu betimi akire obi ewo na me ndi to Akoma FM maybe sasa woni na jaya wade na mo da so ho oh ena mi kanu onu awadi asam bra onu onu na be kire na me tin kire wanu de wa kire na me pese me hunu free wo ho wa kire ni kike waso akofa ba afoforo nti me pese me hunu se ba afoforo no se wa baje Maria to dabre ana uba wana kabane ho oteni ni pa cho kire asam na me nu kanu yentimi ka yesiro why die nti na Karim yentumi nka Maza yentimi ka misiro woni Maria to woni Maria to dan no amusi ye no se ne chefa wai mo san fran wai awoni se pin akuya se twa ne tumbiem Maria yankwan enti yakwa himfie na ye di Akoma FM eno wasi me de munisika bia me sandi 25 no ne brother baako edi assembly mai wo ho ye friend kwaku champon ne ho na me di kan sandi sika ne tum but 10 million na me ko da fie ho a me kan sika ne dem share ne nsem no wasi en de wonim ho hwe enti ye kwadura himfie no kura no titi sika na ama na beka hello Karim mi pa cho mi network ni chitati kafra se de otu benka ye oh kaka nyame shirawo me se Maria to awia yi waba ye nchen na ne sem a wo keka no ye ntiase ye nti ye pese ne udi nkomo na wo kire ye mu ye kakra na mi pa cho wada urma fi mi pa cho u kasa free me kasa free Akoma FM ane Karim aha na ne ha ni je na wadi abedu mo nche ayo ade ma memma we Maria to ne ha nyina ne se wone wo natie na woboro no a na wokọ na wase ya bepa cha na ade na ba enti na wobo ne ba ko no wokọ ye edan ya woni na si 2 bedroom na waton edi sika na kwa ware ba foforo bi ewo esirem enti we say uton 935 won pa kwa ne ma 35 na just dan no mo na nton bia ntu wono na kwa ya adwuma wode amawo mudi atete dan ne ka e wasabo kwatena mu afei de wase akwa akwafu obi yere ade na betena ho a
mudi nani na asem ni enti epese ye hu se asem a Maria kan ye no eye no kre ananya no kre openi ni ka cho eduru ba bia so kan kakra eduru ba bi susu ane ni namba bi kura ni traw enya me pa cho enya na kire ye mu ye dia ina ne namba bi ena dia ina fa kwan mu aha mi pa cho asem wo ho seri na bi ze kakra na wo pete hu na asem no mu ya you and you me and you Dabi you and you dear minim me pacho don't want Maria I marry to a sit down wo dear my chemu ho woni ni sit down ampa oh me na me kan no sisi am ye busy why who can say am ye busy wo de yi manu akwa wie woni Maria to a 2-bedroom ata oh no Mpacho, I'm saying opeto hami. Igwa. Dabi asema wo kai dabi tie. Karim tie. Karim tie. Wo pasa wo ha me ye adwuma no se wo de yi me kwahye ya no asanka ya wie o. Ana me boa. Opeto hami ana opeto hu na asam no. Me pasa me hu na asam no ntimi bisa o. Oh, opeto hami aye to opeto hu na asam no. Me pasa me hu no asam no mu aye no krasa wo ne Maria too. Esi 2 bedrooms ana what am I cutting why me busy why bema enya kwase abuo ni pasa ma me kan kire woni Maria to see die woni Maria to esi die na yima no ekwa sa friend biem se wo ba yi di fanka wa no wura enka wa risa de aguo te sasa akwade a wato nwom wo kasa na wo de yano akwa wie da bi mene na si dai an mene ne si dai ayo oba ne na di fo kwasa ne ago wo bekasa Maria to aso ma menti mukọ ye de na si ye ko ye no wo se 135 no na 13 Maria wo se de be ma ne si kasa no sa na wotie se wa ye mra si hoyi sa na wotie wo timi ka sam ya enti ye kwaduru ho no wo se ne sika me sika wo no ho ye 13 million enti ho no ne bra kwaku campinta no wanti ase ama eye kasakasa ho ne brada num ne ohene ne so omu de omu mpentro na asam ne bae ne dan na asam ne bae ya oba ne di kwane aba ne hina ye nim sika dodo a wotua ye enti wunti mintina ye nim ha embu no kwasea enti hwane de wogi tum se 25 na 10 million ni de tesa wo ye adwuma 25 enya 25 million e de ba betua ne sika wode koye ba foforo ho de no enti sa oba wogi tum sa oba no so ja no koi wode de odene tu adwuma am no wo san so ja no koi meba Pastor Julius bramuma me na se makoma ya sore makoma to ya friend Ibrahim Mari Karim na Karim baby obia nim ne yendu mama we na me tufo Karim ebe na so on ye be kasa ebe no because ma debi am kasa ma ni asma o Karim obi am fo debi o dia me say only na sidan and me na sidan am possible ko ton 135 million and ma ko ton adent na ton ye e bia sent na me ton ye na ma me na no ni sidan ne de wen ana wen si bi ni sikanim e ku no mana na wo mama asem ne na fe de bia abajafo ne tifo tie di beton ne de ato good Karim ni problem bia o it is a Karim on pan to mpane no a on kasa ye ho mama bebua no me be futuo no on kasa ye ho ne mo a wa go so enti Karim go so Karim a go so wa asem na ye kan go so hene anim no assembly member form go so mama ye nsanka Karim na onyine ho ano na emwa no so anwe na mama o say radio enipa pempem na etie obawie na so Karim asem ba no o ma buegu no so no so Karim ya free general no so ba 5 minutes now o dima anka asem akokra on pick call Akoma FM okay eti Karim ye fra we yendru me pacho eye so be fa call no no ama ye wonchire mu be me na fa call no na kwase ebu onye na enti me ba wo dia tobo Eastern Eba Center se Karim hwana se me ma ye mu nkoyie
ena wo de ba foforo akwaso adwuma no oba na gya ho wantumi am adwuma ye bema no Ishadeba Center for Bestman Camps anom Bestman Camps eye me yasa menya bema se me ye bema pa wo na akwaso ya ka mennom Bestman Camps so rough na fe media rewra enu tu ye bema nyame abo wo de ye bema bomodia na koto Bestman Camps anom na menya ya enka me hye obotom na ka no bi kama na chese metumi di abo adwuma ye pa ama ma fake ni kurum sta bo so mpebo ma ni age ama sister Hetty ani age ama sister Diana ono so ani age eni ti kwato Bestman Camps no ebebu atu na mu san ya de afi ho dani ye ba have me kwale na ke Misty Heba wo benya Bestman Camps no Ishadeba Center wonum wo suhum Hansa Street fra wonom e wo 0208 288099 0208 288099 and 0244 966043 0244 966043 na just say what's what to me ama wasa akabi na wa winim say ena yade de malaria beba na so ba with the time herbal center TIMU de pia yade na ti kwa malaria no na ti kwa na chese woko ene wo tumi ne de betiti bia de atiti bia rekua bese sa pepepe wona me ya ene wo no time herbal mesha na wona me ya nyina ko na keje ba capsules de ene na mu sa yade beso fefefefe na a boost immune system no emroma bejana osato so na akwaja hye kwale na kebata ne eba Mr PF have me also chemist apidang we benya time herbal mesha ne keje ba capsules ne bi chemical ne eba show bia mu bowuram na wo de 0244 417669 0244 417669 kwase ebu ne sai ene so wo be kwa ye house girl wo bia wo ma wo kwa ye house girl no wo de atue ni kunuka no wo ba afofra frɛ no se ma baji wa wade Maria yankwa enti ohwanum no wo si wontua na e ba kasa ma 25 no no gitum 10 million na me kan ma no nsem ni de wo si dance ni ho ye kan wo busa me se omumbusa me se me dance ni hwan me kan ma no me nu na wo dem na me kan ma o me nim se so asuban we be dadi ama wa be busa me dance en kama fast kana anshe wonsam enti hona 25 no gitum wonti anso a waso be hye me 1 year ansa na ma begimi sika enti me kura na menti ase na me papa mo se me de menti ase na waso oni bia ye be enden 1 year no me twen sanso betena ase twen 1 year no ma no so yi mommy me ko ya wose 1 year ni be 2 years ni a e ko 3 years no me tu ho kwa na me mfa mpenada na se ma fa mpenada wontua sika no tam na yesu ye hihye wa ahemfie no tam ne ya beso no ohene no fra no ka che ne se obai sika na so tam ne ya so enti ye mpese oba ne beba na esa be ye no gwasesem na oba ne gwase abuo na wo pese obuno no ye kura nka enti ase enti sika na ready na wase 3 years ni na wakwetena ho no no won fa mpenada wo bisawo hene no wo bisawo hene so hene me fa mpenada na wo wona ne tie kran prado do sai no fa ye mpenada do sai no fa ye enti no se ma fa mpenada sika no wontua mame mfa nkoma kwasia bi ndi wonim se ka wo bisa ne se wo hene ye me pa chawo nana mikura wona mu bisa mikuru so se wona metie no prado do sai ene wo fa ye enti ohene ne se entena se no ofra na ba wonsan beka san kwasi asam ni wayanim o mo fra ne ba e wase on de no wo kan wo hakeke enti no sika ne de wonya ne na enam se wonya me de kwa baabi okay enti ye de ko gosu baabi no mu ka ma ne mema asem wo ho ena me de ko ye de ko ya ye fra na wo ba e 25 na ekuta no waje maje na 10 million ne de wasi mini adanse wontua akuya mako kwasi ebuo prenu bisa ne se wo tira baabi 3 years no onfa be ma da nanso wo oba ne nko wo muno no nko fie 2 weeks oba ya waton fie adi 35 million akwaware e wo sirem adi aba na wo de kwoto de ne bodwe ye nya nkyere de onfa ne jimi ne kwase ya wonfa nko
wo de ya wo ya wo wani uhuru nsa wani uhuru nsa ono wo ba fa be ma da wo kwotena wo 3 years ni nti no wo de ususu se wo fa be ma because on to be into that 3 years wo hu kwase abuo wo hu mama bi kwase abuo wo hu mama bi kwase abuo ma akoye abuo na wo de wo fa ma no todom no on de ni hu awu ono de ya ta plaster da tale na de no so se kum eti ma ne mfa bi wo sa ya wo ya aya wo ya usu wa fa bi a ebe ya wo ya naka me no kra ka me fa bi aka wo fa bi ya no wo nse sei na wiase atie ya wo pa ne wo na nya wo ya obi de ya de wo na eya ne ya eti saa no no wo nyansa wakofo oba afoforo no ma wo nsa na wo butu ne so ta no watimi afa wo yire phone no wa fra wo yire no aka cha ne se ha oba mo wonni ana fra wo no wonni ana afro na won gasa won so sabia so sabia nya do wo na ajesu wono me da sia eye jade pastor Julius onu na pastor Julius atu ne sa asama shi papa ma ko shi wo shi papa afra wono se metumi focus mienu aka be focus mienu se sia ma yemi phone line mama it's about time say emana mutie ye no it's about time say sabio mu be bi mo adwini mu sabi say mama no nkwase afo mu nkira wo mu say sabi parents mu ya nyansafo mu ma no nyasa say ma de na mpa so mama bia sabio bia no obu kwase mama sabi oda wonwene no obu oba kwase mama sabi woni tire no obu oba kwase mama na nim ne hwene o cha kakaku no obu oba kwase mama de na mazu nyame na bomo ema enyim ofi duamo nyame na bomo nyame na bomo me pa cho mama fa course mienu be so mo ate na asam ne ye mashi won fast ne manu mane fa nkoma obi be me fro ani onu na kwaye house girl ana wo di ne pa 10 city aboa no se me no to o fa plan da dia ene mi ntia onu so mo hudia so fa plan o mo hudia so fa plan karim go so bo hudia kwa fa kwa efre wo mo hudia mama me fa course mienu fa buo sa de Hello. Me pa church why do you tell ni yanko? Me pa church be ma no ye kwasia pa. Be ma ni ye kwasia pa, ye kwasia gumi papa. Kwasia be tia nka. Nya be sha papa ma me fa we di ni ba bia frefre ni yanko. Ma me ka cha free am ase. E dey be pa church be ma no say izi kura mo saka no kura mo tena so pa me. Me da se papa ya betwe na so am wo hunu se Ghana mre nkura no we di ni ba dia free body town yanko. Hello Marco. Yes. Pa to mi dia na jo ala na ko be na me do duru. Jo yanko a. Asam bi enyo asam ente on se be mai wana apa se me ma bi buma hu sa pa ni ko ba bia na be pre to ho ma o sa ente ni sro bi biara ko se go se ko so mo dia mo de kwa ma se asama be du o mini se mo be de ma hu ja mpa ma sem akoma mu sem for mo so mo ho ya da se papa ya be sa fa course we na me fa dia fam Jagris Fertility and Natural Health Clinic me se bo mo dia na bra na wo benya ba mo awade mfiedu no ene be ma ye fra wo krawa oba ye fra wo bonini won se no wo mo chasane mo de ye wo no wo awade no eye gu ano no be ma emfa wo hya wo yere so wono na enwo ebia na friu ene wo yire nim ye no monko Jagris Fertility and Natural Health Clinic na bibia ha mu bia no ye be hwa ye de fidie e be hwe ni padua ni bohunu se yade we ha oba yade we ha be ma ye tutu free ho awo ne beba wo mu di Jagris wo dance no edoso awos bebre ena wo no agye be ma oba mu nyina monko Jagris aworefo munyi twi na monko ho afesie yi awo no kra to nchane a yade bia ene ede wo kwa asama ado no Jagris Fertility Natural Health Clinic wo mu na me wo mu gidie se sa yade no wo betu etutu ase de ma wo ye gye nyame di ye gye mpaibodi ye di aduro ka wo no ne ye side mpaibo chenchirenche tato enu nti honamu ya ne de na nyame so ya ne de se de tie bia no wo benya ba o ya de ne beko adwuada ekosi memene da ene ye adwuma na adwuada kosi fiada na no pa na nwotwe kosi anwumre nonnom na memene da ne de eye 8 am to 2 pm kuma sekru no mabuo hia ye ne adonko factory hwe ne mu enkadenta SDA takra
waze banchi aseso me Mensa Street frɛ 0543009445 0543009445 ana 0243404083 Mariatu madam yakɔ na ebewie kura ma me enti de ha me pa me de ba ha na nsan mpo ya baketua no wo yare akola ne ka se ni ti a obehun se ni nyina ahunhu no se ti akora wo ti abonten ni ni kura enyanko sa ya koda hospital be 2 weeks ye bonu moja nyina meka 8.5 me hu sika nyina san akola no da bia wo yare enti me frɛ me kunu panyini no kwa ku champon no e bona amane se assembly my dey see ani enti frɛ onua na ka kyerɛ no ene wo so wasoma akola ma na afrɛ na abafie wadi ato na nim se mare etu se akola no no hu mfa no na wawani tua se akola no tambia wo yare enti se si ade boane kakra na akola no kodi o ma me nkyɛn 5 years ni wo man 1 cedi mpo 5 years o man 5 years ni wo man 10 pesos mpo woni ma yesai mienu wo mu mienu nyina wo nkyɛn o mo penyine no wo na wo me sister ho na nansan akola no wasuma obi ama yakɔwie akola na abra ya mbɔ me sister amane pedi no wafie sɛ wo 12 years oba na bema okay yamfa ne nkɔ divoire mfa ne nkɔ tu lebla ne enji skama no nti ye case asa nkɔ divoire yamfa ne nkɔ ma lebla ne won ye adwuma kare wo ye die ni wo ye gurumani na wo so e me nso me ye gurumani yamfa kra ne nkɔ tu kɔ divoire wo nye lebla ne akola ne nso ti me sister nkyɛn nyina wo mane ni 1 cedi mpoda my sister ni ho ene ebe fa akola no nti ye case asem wo sire mo okay ama my sister frɛ ma nipa na wodi akola ne ko na frɛ ne se won be gine ba no won pe case asem bia na okwa gi akola enti kaye di akola ne ko anka ye de ne ko okay enti se ye de ma we no akola we no sika no ye frɛ no wo se ka wodi kura wontimi no hompo ne yere sanso nyim wonni sika mpo a wodi ma obi oba na wo asanso nyim wonyan we enti wonni sika mpo de ma obi na momi wadi kokwanhwe so miensa we abre na nyina ya twene se mi kokwa abre wuntimi nhwe a fama mi na mi ma obi wo chichira asoso ade ma me nti kokwa abre a mi ti we de na onu so iti ha de ni ewia akola ne hyemachi na mi sa sesa ansa na maso akwa aboya ma ya bebo enti dakro mi kote sa ayi wowo tuntum mirani bibo e wo soro wokote ayin kokko no nti me kuta asoso ani ti no e na wo no ti ne ntoso ogu mani wo what ntasu egu mani ma pusa mani ni sa ba 1 week de na me hunu ade abiem ama me de ba hene makokko bi wa ha no mi ka 8 million mi yata mata ba ko be ma no ene ma me wo a me ma etu aka no 1 cedi mpo wontu ai sesi amika say momi e wo hwa na mankoji aduro na mani na ba me pusa mani sa sesi amashe ade pam nsu mintimi nsini pa ne emfa mpama ensu ni nyina kokko no nsu ane ye nyina e wo ha se dom ye nche na e do ene kokko na aba e na dan no nsu sesi amitu ho sansu same ho yare akola no nsu sansu ka me ho ni nyina e da me so onya dan ma obobo kire me wo me 12 years juma me di kwaye ye no won fa me chefa mame na dan no nsu won fa me chefa mame akola no nso a wonhwe no nso mfie numni wonhwe akola no da mo oba no ba ko no wodi no ko hospital no mo bo kasai eno kasai 8.5 na say ya enyanduru 3 weeks 8.5 be ma ni ntua bi kura 1 cedi mpo na ena wo dan no so wo jo chefa meje chefa kokko no nso a edu a ye 12 years ni la bon na be ma no wa ye ho ade wa ye me ho ade Akoma na enti woja wo no abusia no na ntrase anka bibia se won sumu wo ye na busuanfo no edu koda na wo tutu papa so a o musi ba bia du mempe ba bi mfa nko no o mu ntimi o mu fra na won fa ho se o ye ohene obedidi watam basa no wa sori ko na ma mi musa wo we ni enko wo se bra be ma ne start se wo bo no na wo ngoi mebo a na me ngoi aden wo anya no be ma wo bro wo that time no mommy na me buy ma fe na odi me aba na me ntitwi minim ba bia metimi koda obi afuo mama ade ache minim ba bia anti sa dide ma no me susu ma asem kire obi na nipa ne kire me say fie na me boss e me firi no be ma bi su ti ha se wo firi ho nti e be ya me hu nipa no ampa nipa ne kwa kire me ho na ya mpapa kuma ono su di me kwa kuro no su no woni mpa asem papa e ben ho but wan fa me anko ho wo sheda ai na se be ma ne so be ya adwuma hu no
wo ya adwuma bi me ya na afom dwuma na bade mko ade me nko me da se wo di tie bibi sa question we wonye wonu na fom dwuma okoyi obi adwuma ose da bi but ebra wokoton edan no agi sika no ade ko ware wo sremu oba ne ba ye say wokoya house girl wo bi fie de wa preso because wokoya house girl ne di sika no abetua wono ne ka enu nti no di opreso kwase abo na doso wom se maybe asu bu mema bi kwase ade na so mema bi kwase abo omudi bu ma eya na anu odin eni soso e ma shine your eyes mo shine mo eyes yebesi usu anke shewo ma Daiwood Eba hospital make am for madro di amount woman na di Daiwood 360 capsules Daiwood ointment Daiwood Eba mesharia one di aba Daiwood 360 we sister yo ya eya hututuo bomode na no bi oba wo bemo wo bi etumi for Daiwood 360 eya dura no nam Daiwood ointment ene me kwe me po adwuma koduru fi akasa tenten metimi kwe de bi twitwi mi mu nyina kama me de twitwi ba bi ya me nyina ade a chia me maso yi renchen obotantim siabrobo na masa batenti Daiwood ointment de obi anya bi musan the fast eya asawa mu di twia oba di twia ba ma di twia ekwaye ho adwuma kama Daiwood Eba mission so de malaria wonu matu ntimi ne dia no bi Daiwood 360 Daiwood ointment Daiwood Eba mission ko Eba ne pharmacy shop benya bi Fred Daiwood Eba hospital na gibi 2 was 0244886437 0244886437 and 0201681717 ama wansanka bi Sub Solutions Limited and ye yaba de ye ka che wawie ya na sa wo de ye recruiting nkrofo Ghana for ne de won mu ko Europe ene e mama bi so no yakomo madwuma aye we was san we ni san nyumo e ma ne haw we ye carpenter we ye mason we ye steel bender wo to pastries and now we ye restaurant worker graphic design IT professional wo de woni san dwuma don't worry kra Sub Solutions Limited say ye betu ye nya ba bi do akọ Europe ubekọ akwa adwuma sese kra 300 job vacancies ene wo Romania Czech Republic Ukraine ya cha say ye de moko enu titutumri kama na moto woni so de unu se obekọ wo broni man so no Sub Solutions Limited bebo ama abamu sa de ma nursing training opportunity ebue ewo Europe wo de fra ye no 0507 835 685 0507 835-685 ebia no wo bi ebu sa kwase awi wo yo ba wo ye bema oba bi agigiu sika di wo be wa wo wo hwe oba bi school oba bi nursing training oba wa wo sa pepepe so no oba wo so obu obi ho ka wo no so be wa wo be hwe wo sika no kwa ye ba fofo ho ade wo kunu no wo hwe nkoda no sofo bi adi wawu wadi wunya bomode na wonso hwese animonimu ya no wode wasam ne beba Akoma FM ye waskwa ye ne mo enedi enhwanemu askwa ye ne mo ne di enhwanemu wo kira no papa ye beba na jese wuti gate na no ye beti o kama ye nyisiku bisa Maria ebu okro ba Maria ya ju sika pacho de ebu okra wo ba ya me kwakura mu na mo ma me kaska ye sai ma wo kaska ka ho sa papa na tie wo ha no ye hwese ye balance no ma ye fa bi nka ho enu ti bra Kumasi askwa ye ne mo de de hwere mo wo ba na yira kwane afre 020 39 33 582 020 39 33582 yabajo so Bomso Clinic Dispensary Department yasemo hwe wonu TV de mu adan na mobu ofu style bia Bomso Clinic Dispensary Department yahwe wonu TV na edam se boyi na mano na ahoho no se bibi munya arima katwade am babro no nkanya asam ketwa yadama se papa ye twa ye ho aba ye ba second story ubebofu crash first story no middle now then I would say why stiff for sa ono kwa your friend is saying Karim dodo na anim no yendu wo kuro no so yendu pachwan okay wo kodwa de kuro enti menene na tena ho ware firisirim ko tena ho be 12 years na ya adwuma Akoma FM ye di kan eti koko nhweso edi ji prot esanso koji koko domienche yesi dan ya wi ye domienche no na meni na awu mienu enti asetena mno dabia kasakasa ne eburo ede na dia kasakasa ne buro ne ba de ono no edi kasakasa ne ba ne se ebia
one show by me ko by day nsu ba na di kasakasa na one show uko by day ba na den kasakasa ba na wo se won pese mbe ko by day ebia me hia bibi nso a won fa mame enti ewom saa me kwa me papa kura ewo ho no me papa kuma ate ho na eya me ko ho no wo bom ya me ko ho no na wa ba se janto anti wo srem papa mi de min sambra saa da bia me bro no sate na me woda bro no sate na wo ngoi na me ngoi be man sate so wo sipa bro Akoma FM ama be man busuanfo nyina ka o mabre Satam ni kura na minim se mbe papa kuma ewo honum bro ni nti na obi kire mi se baabi am papa kuma wo kura ha no honum kwan wo na me di akire ko hwehwe me papa kuma na ampa me ko mi ko hu no ho enti bro no to aso saa no na me dwane ko papa kura ho wo bae na o se wodi janto anti yenjai bibia amananka e bi nsi biem wodi e bi nsi biem saa nso a ye ba enduru 1 week na bro na asate ana won kati enkwan ana dabia mi ya benkwan aben nso uni bi gise mi kwasiro obi ana mi koto nso a wo ma mi sika wo beba kati nkwan gise dabia abe wo pa benkwan dabia ana aben nso ebi nsi ya fom gise mi kwasiro obi ana ase mi koto na wo ma sika nkwadwom obebo ma akohoma 5 cedi ukuo dabia Akoma 5 cedi na 1 week 1 week enu kura won fasika no ma ogise wo free nam ewo onipa no ho kukweda na kukweda no so anipa na abegine nam sika na ebia apart from nam ne die na obedi odie na obedi enfa no ho enti ni nyina ye titim saa de awu mienu no na minim se ye kwa yanim nyina no ebe brase na still abro no nti ebro bi mpo de don ma fo be ye ntabo adwuma wo ho no se omu pai ntabo enti ntabo no ehon dwuma no ye mba na yetimi kosua bi enye bi editor de ebeto ene ma mi kosua ntabo no ba ene odi tu manim se obi se operator fo na omu pai ndua no omu pe emanfo yire munti mami nko bi operator fo omu pai ndua no ai omu pe manfo yire munti mami nsi ho bi sana okro ne kai ai ana msi o waka amate bad baby aye kofa ndua na bakwam no kwan wa pa jiso oso abetu baby na ade achi a wa beto aso akọ baby a ka no betimi abefa load no enti no made abegu kwan ma wie enti misira mami nkofa embegu baby a ebetua me kana me jisika ne ba mi nko biem wan ka hwe na me so mi ye aduane si ho na me sori ko ya na pa no me ko e be 5 minutes ta manduru hompo ye duru fales na no na me phone bele me fa no musi wukunu ayi no ma nyina agwa abantini o no se obekire on na se won na du ba ga na ha na msi o ana ni pa ne se min sambra na me pant kura enda dem ho ni nyina wa yi bibia to atwini wo dem odi na dem ho me pant kura mpo wo dress na dem ho me dress nyina wa yi nyina bebu abantini ana me die mirka sai mechi ampa me bae no amanfo amu wo fi ho asesa no ma na mu di ko si valanda ma no ade besi abantini ti mi ko duru ye de na no ma ne si valandam mi peja no ma ne si de ma no wa de abesi valandam na m si na de me dade no so na mi nika prempo da me ho na mi di sun ko ma mi bia mi ko ya wodi mi to adwuma mo ha se mi nsu ade pam mi de mirka de sun ko no ho na wasi woni ska bia wo me ho nti mi de mi nko me papa ho nko susu nkire na ansana na mi ko papa ho na osisi ade buro no doso ana nempo die wambo onoma na oyiye enti asamne ye nka na wa ha biem wo maami wo ofin so to aso na kɔ hɔ nom na kɔ na ebia ha ya nti na ombum ya ukoduru akira obesu anyansa na me bae na meyi mi noma kakra na ahomachi na me sɔre ye na mbafuru kumaska bae ye bae betna ofin so ha be 1 week ansana wo bae wo ba wodi ohonum gurumahini na kan wo bae so wodi obehu I beg nti obae na maami musi yo o mati bat se de aye no anya na o mama me di o machi akwo biem enti no mi ntina ha ya be 1 month no mo hwe sense san be ba ma na o musi yo na o mokoe na atwi ne ya frɛ se dan na amini na ase no waton dan no kosirim dan a wo ni wuku na sie ase no waton wo oburo wo na wo free ehoko
wokodi office ho mi kodi office so yamfa nse ne 3 weeks man no e na o ma frɛ se waton dan ne kosirim woni ne si dan no woni ne si gi prot no e si dan ne momi wo sika ka ho bi me sika ka ho ye si wie no krampo no mi sika na editor anwua e na papa se enya hwe uni koko sika bi wa kare no onya ngi ye obekwa akwaji no wasanso apabusia wo koko krachi no ho ne ya de asoso agi dan no enti omo amesi twira omu nyina omu tie se omu beboa ya mpanso omu diskani bi bai e na mekuno se ne de sa aka ne de ebeye ne ka obetua ama omu e na msi yo but onu ankasa onu nkwankwa omu so omu mfa ma no enti meka se yo no na ye se sa 35 no ensun ba bia nti sa dia me sai babak me sanso ba ye no na me ye adwuma me di kakra sendi e na se na me di ama enti mi wa adwuma na dakro ugusu ye made no mi wo ma na dakro mi phone belly e phone ne belly sa madam no mpo ne ka se o phone na belly a che pikini pakro na me se minim ni pa ofra mi dia minim number na ya me person be fa call no me ko fa na ye oba e na me se me pa che hwan ni wo se ye uni and I'm see oh why you sit there mini uni dia na che so ma me aha and I'm see na mini dia send den ka mini number ndi kan dia wo ka was ye me afia benjo ayira afia na wunti se ma ware ukunu ana ma ware ni tifie ho wunti ana ma ti se wo si usika ena wudi atua dan no na yedi esre mekunu wokrom ha se oba akoye adwumadene abeji fiase ho ama wakofa obi abetenam enti me ka kire o se jai sa akwasi akika na wuti Ralph Adam ena Dokas Obona was east today pawo no crapa Dokas adwa esedu was it's about to go down say we Manuel Adams was some wicked riches are not hiding they want everyone to know what they are doing Semo no YouTube no Facebook ya wadada MJ was so na just moral inshira one so was Karim you will reap what you sow one so adia wade eba ya no chain message Judas or see if Karim can read I bet he would be heartbroken. Okay, read your Facebook messages kakra and ya kwakwo read ya no Serena, your midwife, Tamale Central Hospital, was say Akumemu some why view a power was shock memusum and yasam ketwa and into Serena. Yame and Shayam Rania Mafia second story no. What about Pamewaha? Yeah, I know. Okay, pokra pom to say. Yamia dumu ye. Bra when him kakama me, uchumu abebre, mempeso bebre why? Aha, yankwai, Akoma FM. Me pacho wa wi ide boko. Mene be ma ye friend Kofi Owusu. Ya mpacho free dem ma Kofi Krum. Ena wo ye. Na mene ne netie. Enti ye ware ye emre kakra. Ena ya wo mamu ensiam fa se ya wunum na opa ntamu a no ma ye ensia. Ntafo wom. Mpacho ntafo wom. Okay. Ena me no wo ho a nti enkura no so wo mo honom no ntosi adwuma no wo ye. Enti nkura no ya no school sem no enkoye papa enti me wo na me ba na 4 years fe na me de no ko mikruma koma me maame na wa ko start school ho nti bebi a me ne tie ne de me ba bia ne ho kora wa ko keji wo ho nti nkura ne nyina wo me mikrum nti edurum na bi na me maame kan se wanyiri kakra enti ya yemra no yemeboa no kakra e na me kra be ma no se me ko na makwa akoye adwuma kakra aja nkura no na aja wo mu ni na mukura na eba ebeboa wo mo kakra na me koye enti me koye na me wie adwuma na me beba na me friends o me ye adwuma na wie na me ba o ka kire me se me ba woni beebi a wo de be mama tana na edan a wa han ma me koye no wo de efie wura na dan akohye ne nsa se wakọ han dan beebi foforo nti o mfa ne dan nti ma wo yi me ne makura gu basa kire se me ba kura up to now me ne ma bia ni ho kura mahu se enie na kasa ne ne me ne trans so aye wo mma me nsa no na me wo ye bre bia me wo ho no nti me wo a na me ho kyene kakra na me se me ko me ma me mo akọ sra wo mo kakra me ko ya me ba ye na che se wa fa oba
ena wode to madam fo bia nim se won kan kire me se oba no wu bia obeja no o wu wie ye wa nya no wa ma me hwe enso nam se na ma wo me nsenti no o mo ka se me nye de me ntra se na me hwe me ma enti me de me ne no etna ase afi na me se de na ne ma si ko no ene ya pa bia ni ho a mitu e ma ni bie na me di papa me ko fa no so no me ko no ni obi a me na obi panyimu bi no ma ne be kan me ko me sister wo no hu me no ma obi be kan ye enti me na tena ya tama me wo me ba odi kan na ene ye se na oni obi ya adwuma bi ato aburo ama waboka e ma sa be no odwane ye enti wo ba ye na kyese nipa kro na be hanya case no enti me ne no ye ntos me wo ya 3 days na nipa kro no ma ye be chi no enti ntos ya ye no mantis ba ku se kura ntunkwa mu mpo ani ye ti ntos ni nyina sika ne dikotua nipa kro no ka no ene kura anso na me no so anua ye kwaba no ya titi nkontomre ene kwa nsuso aye nkwa ne ya disika no akoma nipa kura wode ne ka no ni nyina ene ye wona mti me ba no hostel ya ne gise mantise ye sin nua wo ha ena me nkoso abi pa se de ye di be didi kakra enti tama ni nyina wu ya nka wose anije ba mu se no ene wokofa oba no tama wo bu anu ma ni to eto aha ka no wie ye no o tene trasi su na maka kire nse enya nyame de na me de mesre sa na ma na wo ye no mani nye ho o me ye tintos ne kura mi sister kan se obi a wawo na wa ye adwuma se na ye di kotu ya ka de yi bi tonton me ka che mi sister se otu ya ka no na ye jana na sumu jona me fi se be boa me ema ye di sika ni nyina wo no aso obetie ba bi a wo so otia kofi owusu se wote de makurum kofi usu kofi usu de makurum no wote ne ma me de sai ama pokuya ne papa de kwakufu okuo na mpache wa film kwakufu okuo film ama pokuya de wote ase e wo de ma kofi kurum ma me ne de ti de ma kofi kurum okay ena aja ye nyina ye wo nti sade na ya me ko ye me wo honom no ne ma na enko so me de na me di me pa ene me ma mo wo ho mitimi ko sunyan efro ba se kura ko mane wo musika na onim bi se na me di pa sade me mpasa me ma no daache no o munya ba bi papa enti na me ko me di kura me ko ba na abusam se na ko yen me se bia me disika ko hia enkura no wo sunyan na maba san kakran na ja ye nyina ye wo honom enti panyini no ewie Jesus no woko SS kora no wa nya sika mema menua bi mema me kuma aba bi free abroche ba na me sere nti wonne ma me sika me di kotu admission sabre na ye admission na me di kotu ya enti owura mu no ni school fees die na utu ya na kakra utu ya ma no enti ekoduru se na registration wa ma kura na register buska chirem se wuniska wa ma kura na register sabra na makodi mi kurom na sabra me ka asem ko ya se me ma bie mu no na me wonti wa register kura no me papa wu ye 2013 se na ma free nche 2012 enka obi a wodi nsa be hu me papa se nka owu a me fa se wo me ho de kura nka wase no no wansi ayi na se wa ma omu ade nka wa ma ayi no ena edura kura no registration so wa ma na register enti akura no repeat ye ena awakaso obeja impo na me kan say ye nkasa nkire no ye de wanya ye enti 2015 no ena me kwa yire na me kodi wo 40 days na enya da me friend na o se o me discover na me se hwe na me o ka se me ya akura nti me kwatra wo 40 days ena me no ma me sika na me de koma akura no di register ye eno di register me ba wasem ya wo kan men so prostate foundation clinic ahimfie national health center wono na afa wasem a wo kan enwo eka na ahimfie natural clinic de me se wada ewo ene ahimfie a wo benyi wa pomoden ahimfie a wo benya pomode wo Ghana eya ahimfie national health clinic ema mema wo bibia da entutu mikama namonto na foni enkyere ahinsan estates when I be natural ahimfie natural center ye ben good shepherd junior high school gonorrhea syphilis be medidu mu wo ba wo de puase akoso akumanum wa gensere piaje patako be ma bi obeba obi adwane wo nya ahimfie natural center se wo be ko na doctor fokuni ne ani ntini ene yetumi aboa wo famike ene de aba oba pompigu akoso akumanum pompe ne fo na de agu ho ene be ko akokire ni wo nyina be yedi congestion exercise e be yi bibie free ho na fe
watch some maintain but find something what the idea na probiatre de e ma no mema nom and your mo no more any sexual infections biada na no so a cleaning na away na eko nova the power capsules ne de you will be a cocoa benkani when so minimum woto wunya eye nova diva capsules cocoa do papa channel so say ebia eye blood pressure na wo person ko check here ultrasound scan ni na no ebi wo ho scan na ye de etwa wa yase na ye hwe se oha bi wo ni na no ebi e wa infie natural clinic fire no 0555 902989 0555 902989 and now 0245 11 12 91 0245 11 12 91 men so person mafie e wana any nyina wana Alaska Star Enterprise and then one more original wallpapers bring ya bray ma wo salon no barber shop ro enkasa fama na hwie wo sika ne seburo e wo ho enuti Alaska wenya ya original wallpapers ribi na de fam wo studio ho FM TV station ho anapokra sa wo salon barber shop ho wa sori ho wo hotel restaurant wo bi awura kwa na wo aye fenti ho anika enuti obi apeso oba ho Mr. Wada Alaska Star Enterprise one more pet and the original wallpapers say we be some say one more maka tombia mean to me and catch but Alaska dear met me a catch say original wallpapers in kwa and I ton ewo ho ye mpe fake in ye ma say your original Mrs. Anoche Plaza Alaska Star Enterprise to Prudential Plaza no e one year by Fryan I was 055 411 4878 055 411 4878 and now 0268 419596 0268 419596 wobani registration e wana ni edru me pa cha na ode me ba ya ode ma me na akra no e register ye ena na chiri ba no soso na ne nuano mo ntafo no e beto no GSS 2 ena me bra mo kan se sa na tie dia enka ma ne mre ba bi a wo no na woni nuano mo emu entwe wose ne echina se ne na wo be fra akra no dia nti na akra no e ma eyesa no wajai school enti wajai school me so na me mpene sa se obene nam yekurum ho sa enam ka se bra bi e wo ho no ba bi asese meti asante achim ha na wo ba madam fo ekunu no na me ka kire ne se me sere na se me ba no be ba onfa no mra e ma me ene wo kan akra no so wo be ba nti akra no wode no ba ye no afi pepepe no wode akra no akoto adwuma mo kofodua onim se akura no sua adwuma akura na friend say ayi papa bi di makoto adwuma mu se bia ne ho kire no ofe o mane no 1000 da wanya 3 years ya o be pon ne ho but for ma akura 1000 kro man bi da ena atamo so duru ye 2015 na no so registration me kan ya wo say ye o mon start nti da mo free PTA meeting say ye nko ye ko na o mo say registration e ho na me friend no na me de ma headmaster no say one no nkasa na me nim no na me ni sika nti me sere na o mam o musika no mo fa register o friend na o wie ye wo say nana me sere wo pesika na register nkora no mame pesika register nkora no asema headmaster no ka kire me no wa ma o mu obi asika enti mia na me bae sabre na me ka se na me yare nyina sta na gale na me ntimi nya e twi se na me ni adwuma bia obi ase me nkoja no so na me ye na me say irresponsible man en nti na me ntimi nya enti sada na me ye gale me ko ba mi na me ye gale me ye na me pe ni pa mo che ye enti efiada na ye kurom sudwa nti mi be ko nam se ata gala me di ko dwomu me pesa me di mamu ye registration enti mu mompa ye mu me ye nya ye mompa ye ngusu se de nyame be boa na gale ye be kono ye beto na menya mu registration no na me di amam ene nyame boa ya mpa me ko ye no menya sika nti mu bedu ye na me ko ye no me busa headmaster say registration ye sen o se obi ade ye 50 cedis classes fee nka na me sere no se me sere no wa hu de papa no e kan me nim de o kan ya o kan say kire me enti me say ma me ni kan tua registration enti ni na se be ma no hwe nkora no wan hwe wan mom na o mu wie ye no enya school wan form anko so wo de jira so ma me hello ya ro ko feel so ya mo ha o ya mo yo be ma boko de o nyame na do me mo mpaibo ya de nyame ase me pa cho ye ma me pokria flisha wa ha asante a chimbreku wase woni wawo ba pa awodi oni na wo kama na enkura no wo hwa wo mo be ma ya no krasa
maame saa sɛ mo na ko nhira FM mama ka kyerɛ sɛ me aka kyerɛ me nante mma saa nhira FM hɔ enye sha me ka sɛ me ba cho ye ka sɛ wa Akoma me bi sɛ wo sɛ wo ma no wo hwɛ wo no ana ya sama me na wo ka no me se wo na ko nhira FM Akoma ama na kan bibia sɛ me dia me na ka kyerɛ sɛ me nante aba mo Akoma FM eti you're confused. Bema na jina ye kakra ma me chimu ho kakra na. Mami e. Ni ba dia ye me se dia me ni mo kan se. Mami ro ni mi kurom. Enti so pedia on tu na mo no fa mu nyina mo ba ni ezi ko nyane. You're confused. Nya ni kurom wasam ne bi sa wa wo ma wo hwa wo no. Na wo bi ba wo no ba nko so wo ma no wo wo wa. Me ma me eti na me bi sa wo hwa wo no. Na ma no wa wo no. Mami dia me ka ta me fa. Bema na eye question wo hwa wo ma no. Emma bapa de musa mabro ekua sa frɛ ne mame we hwɛ wo ba no ase mame wo hwɛ kra na so wo hwɛ wo ma no wo hwɛ mo wo hwɛ wo mo wo hwɛ mo wo hwɛ wo mo emma ni bi wo hɔ emma ne hwɛ kra na na wo hwɛ mo since when on hwɛ nkora no sɛ ɛyade sɛ metimi de nkora no atam wo school metimi afrɛ mo sɛ mesrɛ mo ɔmo nsrɛ kwan na ɔmo mmra ayi oba no oba panyimu no so no de mba sabra wo gya ye hwɛ no wo 19 years no wo SS ene wo wi amfa so wo akra ye adwuma kakra enti metimi afrɛ ɔmo nyinaa metimi afrɛ nkora ne ɔmo nyinaa ma ɔmo nyinaa ye nyinaa ya ba ha be ma kofi so wo nkora ne dia dance ya sɛ wo hwɛ wo nom asɛmba na obe ma no okay wo maame awo wo papa awo die bɛnti na maame so wɔhwɛ wo die bɛnti na papa so wɔhwɛ ɛnu ti na wo sɛ be ma kofi so kyerɛ ye mu wo nim die duro ma die ana wo so me nim die duro wa die mama ka sa asɛm no kyerɛ mo be ma kofi enkora na ye wo de enkora na ye obɔne ade ebɔne na ɔmo de ayɛ wo we ya oni e kan ye we ya ɔmo nya no hwe mama de etie ne sɛ ayi opanyin no 2017 sabra owie SS 2015 ena jawo ko sahi ba bi se okope adwuma pa bi adi kakra eto oni obi ekonyemoye boy bi konyemoye sabra so ono so ate o betimi afre no bele bosome kwa no wonfa akọ krada da bia se me wo hwa na ofre me pe me ma no won nkra se me wo hwa won frɛ me da ba frɛ me na onim se obi na awu a onim se minim no e wo hɔ no na wo frɛ me abomamane enti so ofre me pe me se we ya wa frɛ me aye no obese me ampa na ye no oseme be ma no frɛ wo no so ono be frɛ me no na ye no oseme so be frɛ ne makora buta se e bia nkra ne hote sen me nkai me ni da bi kora o yes a nkra ne nya wo mo papa onya omunya no hwe nti akora no 2017 ye mi di bronya wo aha e na mi call new year enti mi call na boy no frɛ me se mama akora no mafa no me ne nanyem me pese me ba be hu na busuafo na samo hwehwe na ma hu se akora no owo me ho ena me si yo me frɛ no pra senka kokoko no kra no senka obefa na nka meka se bia me darete wo mo kra ba ono ne ho no ya frɛ no saa wamfa ebe ni so sabra na makɔ a ɛwɔ sɛ me san machi ebedi me pa ena me ka se ne saa na te dia ɔmo mfa mra yekurom ena ɔmo baaye me maame wɔ hɔ me maame nuanom ena me nua baako ena ɔmo egye 50 cedis ena nsa crate ena boy no de baaye wo gidi so wo betu mutiri san mo frɛ be ma no se wo frɛ be ma ye frɛ no ebia na on hwɛ nkoda ne ntino ye be mutiri san ye wo hyi so be frɛ wo papa me frɛ no ane obi a be di adanse eduru ba bi ko na frɛ na otimi di matem ma me maame kora ka kyerɛ me se ya me frɛ no na me frɛ no no ote wo kora na odi matem sa ya na ha no na ha me maame nti da bi otimi ka se ya frɛ no na wa wo ya no odi watem wo so na wo frɛ no me so ya na ha me fi se ya na me ho kyerɛ me nti eduru ba bi na me ka se nyankopɔ me srɛ no se onyi na ho adwene kura mfiri mitrim na dia me ya no me nhwɛ so nya na me ntimi mfa moa onyi ne ho adwene free witrim me ntimi mfa moa me ma no bompa yesa wobi jiji wase nyakopɔ yi ne ho adwene free mitrim na me enti wo bompa yesa nya me adwene free mitrim kura na enti eduru ba ba bosom nyen ka na me mfa afon emfrɛ no da oja wawade se ande sa na me ka no obi se so wanya me ho ade kokoko na okoboye woni ne time face 19 years ansa na me free ne nkyɛn woni be ma ne time say 19 years ansa na me free ho 19 years wanya ho ade bi woni na wo masan e ma enum upa ntem ansia ne 3 years wanya ho ade na obi be ya oba ne ho ade no wa magye sika no
Say ka be me part me kwaji sika ni di ya ka me ni wo. Na nka no kra say me friend no na ofa aye de anka me ma omko. Na say 19 years onye wo ho ade no ono de wo bi ba ye ne ba ho ade wo hu se etimi sika di. Na wo de wo ma ye ho ade no wa wo fo onye sika di. Enti na so obi busa na me da no me bra mo friend no asema odi gina so ni. Say an e na obi be bokokoko ma afia kokoko na ma mfa ma na me de ko mi kurom. E na me gidi ye. Ana me say magia de fi sasa me friend na nka ofa aye a. Enka minim se kokoko de papa na ye ma no. Enso nka me friend na ofa aye a. Ka wonni mo asem kra na me. Wakoye ho ade am obusia. Dabi. Wakoye ho ade am obusia. Dabi. Ne ba ne de wo bepe hu sika. Na wo de wo papa no ma me wo. Sometimes a member bi ho mo ya ade bi ho. Woni wo bi ba 19 years. Won koye ne ho ade ma na busia nya bi amu nya bi nim nya. Wo mo ba no mo wo no so mfa so but wo de wo baba ne de wo bi meye ne ho ade na nya bi di. E kwa ni yesen. Me ba cho mo ye nsia. 6. Ai opa ntamom ye 6. E ka che no kwa nya sen. Wanya 13 years. 13 years. Enti dodo say ne ko school no. Say dia 4 ne ko school. Say 2 no de. O ma so manyini nti mayi o mo afiri. What this cabra kwa nya sen. Sika de mama. Wuja no ben fi say o mutam 9 years ni 2012. Ni free one san ye koto 2012 aba. Capra mai. Kura 9 years. Say emu na me kwaje me ba no registration no. E na 2016 no ye kodi ibronya ye wekuro na me say nkra no ma ye nko madam fo ba ko wo ho ne ho. Ono kwa na fresh ohun ya ache. Oni ye ko ye. Me ba. Wo de beto aso ho wate. Wo hu wa che ne kwa ye mra na me ne doctor grow fine. Just I say no na me die na doctor na me busa me say nti ade che me tumi akwa adwuma we no me kai say last week no buy your my grow fine na me ma bi so na na bo papa me na me ni o enti we dey say wo pe grow fine na dance here e bi na ti ha dance dey be ma ku ba ku pe yo Dr. Grofan ya sen aba na da bia ba na ya de sua enti na de e be sua fa ho e ya ho keka Akoma FM ya no bi ho ya ne ho sa obi fa bread knife no de dwene ho obi de afi no de dwene ho odware wi a ne nyina ya yare enti na fa pen na fa number na ye wi a wo question bia wabusa okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Dr. Grofine number ni abobo no very good na mama ko mirror ifiti anopa bedru anwumre ne wati ho be 30 times wa bra wonya awe itimisi and the normal nya yare wo ho ai biye no wati ho na se bibi be ye wa na obedware wi no afa afin edwu ho de na ede yare na eba nti o se ye hwehwe Grofine ne enom se de be ye be yi sa ho ni nyina afiri ho ye no ma bebre de ahotitie ba obedware wi a ti ne ho obitimi didi na oti ne ho infections betimi am wati ho enu aye nom se de doctor atwera ma na de wakoto betimi am watwu ati ho ye wo haban bi wo ha do ho koka wi ti sa apia insansoro ebe mu ati ho be ye ohene e na wo dry skin bebre so a wutimi ti ho na ye no ma bebre se de meka de ahohene eba okay ye nya bi free emojam de ye nya free emojam ne ye frɛ ne polycythemia vera na chese umoja emu ayedu polycythemia vera itimi nya bibi free ba ko so ye frɛ bilirubin no so betimi am wati ho ye kan polycythemia vera na chese umoja emu ayedu umoja ayetic ayese wo no itimi di stroke ba yare ha adwen na ensuo gu ho a na okudware ensuo to gu ho ana wo di ensuo gu ho a si wadware awie no ye wa hoɔden no bi wɔ nsuom a friend kinetic energy very ewura wo system no a nyam se umoja na danti bo nka ye se umoja na ntimi ni nsuo fa nti nsuo na wo di agu ho no bo nka ye se umoja ne mu ayidu te ko hwe Grofine moja duro no na hwe ye a ede yare kase ye bebrɛw nti wo dware wie na wuti ho ana nsuo to na fam kura na wuti ho na ho ye ohena ko hwe Grofine moja duro nenom de to so mi no friend bilirubin no ye wo moja bi ade wo moja bi friend red blood cells na every 120 days bia expire expire o se free ni padua no enye sha e be yare of course enipa se owu a e you free nipam se de be ya o meye how ma atiasefo asase so enti e do kokosie enti bilirubin no e friend red blood cells de say ya e bilirubin o se free ni padua no
brebo no de betimi ama na free di padua no enti se brebo no eni ahoɔden bebree na bilirubin no ka mu a wonya jaundice yellow be so begu ani ti jaundice no anya yare bilirubin na ntimi an free wo na ma saa yare no wan hwe timi se o brebo no wahara wa nyina ma wo free wiase wo sha se so wonum grofan wo tumi se wo dun so yellow so ahye de se a wo face da ba num grofan no wo dun so yellow pa na se yi bilirubin no nyina efiri mu enti grofan ye mojadura da bia wo se wonum se de be ya nipadua no be gina kama saa bilirubin efiri mu na red blood cells for eba no na oni padua no na ye kama eye fine na ye fine na wo fine de to so mi ye no ye nya bi free enuane a yedim aduane bi te se bayire mankani ene ebru wo so twa mankani ma na bayire na wo de kan ho ehene ye friend lectins very good Yankopon bo se anuane no ehyefo mu a eni kwan se pro nti saa lectins na ebo se aduane no ho ban se de be ya empro na saa lectins so eni emoja bi enhia nti wo hwa doctor fo bi ba se aduane we menni very good nti saa lectins no ekọ onipadua ma problem nti adie bi lectins wo ma na aduane bi lectins wo bia Yankopon nim die no nim se nipa bedi nti wo de monosaccharide afra nti wo hwa abayire ne hono mankani ne hono ye nananum first wo munya mankani a wo monsensene wo papa mu saa nim die na wo ho enne friends ye de sensene aduane no kontomre polysaccharide wo saa no na ne afa na de afra grofine se de be ya wo no wudi a na wo numado na wudi aduane bia ebeyi saa ahomkeka no afiri wo ho nti se wudi aduane bia na ahomkeka wo obi wo di gare kwa na wo puse nani fa grofine ye waduro na no ye wo de to so miensa enya free adwenem I friend formication very I can say formia a Latin word ant wo ho ase entatia bi wiwo ase bibi jo pepepepe hwe grofine mojaduro nenom wo ye nipa na wo nyine Yankopon de hormones bi aman titiri ye nua no ma no I friend estrogen na wo nyine na etikofom na mra ekofom ni nyina na edi hawo na ebrew nti wo ho abaka se ant bi ni nam ho ana entatia bi wiwo wadwen na eka kire wo se wo estrogen ekofom nti hwe grofine nenom se de be ye betimi amu agyina brane ye di number ni tuga ni atoa nkomodie ni so okay doc 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan se mojam yare egu ahuro bibiri intimre bia hwe grofine no nenom na de ye kan se obi so wo ho adura na dwa wontimi nna se de na wo ka no de to so yare pa he amafo ye enipa nan bia si ho a emu mienu a na yie ne adwuma mu ha yi nipa nan mienu a na yie very good sarate ya adwendwena ede nipa so eni wo how bibri na moja free wadwen bibri a adwene no onna na so wadabi wo sa adwene ne da ansa na wada na Yankopon bo nipa no waye hormone bi e fe ne melatonin echimgu adwenum echirigu adwenum na ama nipa na yemre na adwen nada nti wo hwe obi kura wo ho okita aduane melatonin echimgu mpe no woda aduane hyenenum ba no woba woda very good nti wo se nipa dua no melatonin me bia eye adwuma adwene ye adwuma mre bia se de be ya be ma melatonin na achia gu mu achia gu mu a adwene onna na wo so adabi ti mre bia hwehwe grofine se de wo kan no onum grofine mojaduro no na abo adwen ka ye 6 o'clock na wo sori anopa wo be sori wo da 10 o'clock 10 boy ya wo beda se de be ya bibia be fine 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan se grow fine aba ama nipadua no se de be nipadua ne ye na ama nipadua no grow fine nti wo ho na so ni so briwa hwe grow fine mojaduro nanom wakoma abo periperi na chese wa umoja no eso te nti akoma ne hia de apompi wonya obon kaye se wo hia moja kwa hwe grow fine mojaduro no nanom na wakoma na ebo periperi enyai wonsa na ona yo titiriti na chese cholesterol ewura wadwem wa hwe obenya pressure ana stroke hwe grow fine oto ase twetwe sciatic pain yare yapa ni padua na kire se wontiri ni mu akwa nti moja ne mfamu yie ti ya wona wotiri moja enru ho ntem dia ihwe grofine moja duro no nanom waposo ni waposo ya oya yare obi wa ha wada nya ne no a wo se wonya ahoden na afi ni wo twi ni mu yare kase ihwe grofine
edura na adwuna wontimi na maako no go fan se de be ya obeda kama aduane si wona wontimi na eno so wontimi ni a yare loss of appetite no go fan mogyaduro nanom yenua ma no menstrual disorders be chirechirem ye be sen abane be chirechirem momfa go fan enyemaduro na monom se de be ya bibia be kama low libido se de condemn kano feeling o se obia nya bi oba obema wo hia feeling nonum go fine se de be ya atenka na ate akon ebeba infections yenua manum white blue green omunum go fine no ne nyina ekọ empompo obobo na epai pompo obobo na epai a wa hwe adakro bebo tirim edi wo ne beba hwe go fine magado na nyi mo wa nyina mfiri mu ugare wie na odi afi dwe ho a arekese hwehwe grofa magado no na no na bibia nya fine enuro no ba bia befa bia kumasi ya de obenya bia to na emom enkranfo no wonko kins work heba ewo okanshi drug lane obenya grofa magado na to wafo obekọ obroni pharmacy obenya bi takofo ko was Cape Kofo nko boachi ansa takrade mensa enanimde obenya bi wo ho do para obechem Brekumfo nko Supreme Heba tachimanfo beko abibidro depo sunyanfo nko Green Light ena Mose nkokofo mbeko Hillside Ma Doris wo Asante Mampon Asinfosu Smart Heba ewo Boase Living Home ewo Kononwo Bebia kumasi hebia ubenya grofano no wato no wanom 0244 Dr. Grofan number ne yebobo no mepacha de wonti ase Fred Dr. no chechire wo yetimi kan nyina to fra na ya to aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yasi num grow fine na ye fine ye de yan kase ye koko na ye duro se de be ya wonu ma bebo am nipadua no na ye kama ye de ko bodi besia dasane e be san hia na me ko bia nyamenka doctor de wubodi no na very twato no Polysantemia vera. Mama, ka polysantemia vera na me ma grow fine. Ka polysantemia vera. Hey, santemia vera. Na me ma polysantemia vera. Hey, okay. That could be out. That's a recession. That's a recession. Akoma 87.9 F Makumemu Samjumedie no. Anua ena waso egusua. Wonso wotie yankwan. Na fe ye ne maame ye metoa ye nkomo twetwe no eso na bibia enya kama. Mama. Enti ye ba bewie sese di enti ena wo de bema no eba Akomemu Samjumedie so. Me ba chawo di enti a me de na ba ne se. Sankra me ne wawo se aware mkura ya jaya enkura de me hu se obi se maja me ira ja me nkura ebi kura nsida ebi se ye ni se mre bi na me manie ene de me nti bi kura da enti me de na ba se dia duro no ma hwa nkura na se ma pem enkura yi ebe start ya ko school mi na me hwa nkura na school no ehia o mo chen adwuma na me kasa o mu ko se ebi se nko bi awie school atena fie 5 years nti sanka wo sanka se on san ko school no se nya sa de na da na nko be kasa wonko enso ntempa na o mu jitu mu e na o mo ko nti na ma hu se eye wo mo eyi se school no school nti o se me so de meje bia no me so de meje bia me ka kire wo me mfa bibia nsuma wo enso up to now on kan hwe nkura no be koi mama min Canada so school de wa unim ne ma mi tuto nyina mienu se ade a yesi ye to mienu na gisa me ton nan so mo yanta afo ne ma mienu metimi aka se hwan ne nko nya hwan ne nyina ma fro se de ma pim bosia kra na me na me kakra na mo konti pa na me didie me nya 3000 ene to ho enti ye de ko dwom anuru ba bia enti me ma obi sign pay 2000 yeah was in fiano 2004 besi sabri niema kakra se omo ba omo ko wo ho no mo afra ye niema asa ni nyina amami hu de me ye se na wo fra be ma no wo ma wo na wo twa be ma na wo bia me frɛ no wo frɛ na mo ye be no de ma wo se last kura omo ba na anu adai se omo ba am say September no omo ko October me frɛ no se de me ho asa enkura na bo omo abedi be boso me nti omo ko da na obu sam se da be no mbeko nam so da no je ya na ehia me se de me ho kire me no saudi sika bre me se faja atam kwanya enya de se medi me de beto ofiri se omo be ko no eda me so enti enu de ehia e be ka be na wo twa mama ko no wadum ne phone kura me frɛ no kura pa wadum no kura me frɛ no nya no wonyi ni se wo jai be ma ne ye ne ya ho asotwe no wode media
se me nya o efi se makoye adwuma wa so na unim de na mama me ene kura me kasa me mama o wo 3 years enti ne wanyini nti se me ko bo kakra me ma sabra me ma nsia gu ho na me se me koye adwuma se de ho benya bibia de asanka me nya bone bia na me ba ya wakofa ba wo se wa jame na me ba wo nya bia ma me ntena me nya den wakofa wo ba ja wo yes wakofa wo ba ja me atisa wo niema akogu me niema akogu baabi me ba ho no mkura me se me ba behwe no mitumi ko ni fie se na me niema ho oba no timi sere me se twe wakofa no ate se de mane abo no me che se enya de se nti last kura ye mama me bi kura didi na tem se wo ba se ye de aye obi ye wo de na wo de wunnim de bia ebeba akire ena o kan ya na me de me ye de me ko ye ese so no sa ba na tie wane nete ye se wa handa na wane nete ye ne manyina ena o motie enti se oba no so ba no wo ma dabi on de ono na abewo be ma meseme wa no woni mo tanyu no to say wo bi agi no we waji abosu oye wafa wono ko anfa me so wonfa ndi de se de ma me de no ba nse nkran se me de ka mama wa me ho chese me obi na je ye je no ayi afedie wa hu na oje match no anankura no be kono na ma na je na minim se obeboa me ama ma ye de matua na up to now wontim mo enkura iso me wo ho na we afre me mama afre me mama ye hia we yo we enti sika pa wa wo to timi nya sika kura tonto ba foforo pa mama me say wo mo be ko school no me kan nada me yintoma na me ba ha me di pamto 6 ana me yi eton ye wo to dross nu emo no hye ye ya kura me pani mre kura mi hu dross mi pani mre kura mi ti mi ampa so obuta obi a mi ampa mi ti kura mi ye kura no mama wunya ska kura na dia na mi ni ya den enkura nti na no mi ani na wa twekura o ma frɛ me o mo ne ma asa 100 cedis ana me sende wo mo say miniska nti wo mo nya 100 no mo fa kakra ensuma mi nsubi wase won kai bra wo to dross mo kura de hye sabe ne to won kai da wodi ne ti wi kwa salon ti wo hunu duku ebutu ne ti so enkura ka kire 13 years se da me frɛ no na o se kwasi na wo ho a o kasa me se o se menye na we kura agi a o kasa o mre obibi kura o mre onye da wo yo ba na wo ti wona be ma bi bu kwasi ase ya bobo woni ya na fa ne bra wo frɛ no wa se no ade me ko han me se me ma just wonya bibi papa bi ka de ye bi sa ne sa japan wo hwa wo ma na sa wo hwa wo wo boa odi ntro me hwa wo na no ada kura no me sande kura sika ne ehunu sa wo be ma mu na be ma brame na so ye bi so asema se brame na so na se me ma ba ebinom me ka se wonum nyina ebi ya de papa wo so wo mo mansa de wo mu ko school na no ka na irresponsible men adults omun so no ena sa ya akakabe wo hwe wo ma no from no makas wo hwe wo no akakabe sam kwan wo ye kafefe capsules kafefe bomodia na so kope bi na no na etumi emwa wo mema yem ko form wo low sperm count no wo de boss 1 minute 2 minutes awadwo so nkuruma wo bema no ade sen nyina no ehi esu fibi fiano ba wutumi so wodwo so a na wa yase eye wo ya kwafe wo sesa de wo ka homa musoro wa ba wo de pointi ama enka eho bon ho wo nya ka fefe capsules so ne be ma da wonte de wo sisi ana ya wo ya wo ya ka fefe capsules no enu timi se wa da bomode adani e bakwale na Fred me sapidan ke so ka ban kan smart e bobo asese wa he ba mampon Jodas maskono ngo owusko bi e won kokko Fred Harriet e wo 0207 183 819 0207 183 819 and 0243 105904 0243 105904 so wo de won ko bo se bia ma be ma no me fa cho de wo de akobo en so wo de ye wadwuma akobo bo am wo tutu me tia se me de wankra no wo hwa nkra ne ma wo na wo hwa nkra na sika no so se ye je ni wura ne de oje ma me de bia o ye den o presse me nto ntua ma me o ja won so wa nsum wa ma me hwe wa ma kapran e kwa be so fa so ja wo no ase ko anaso wo ye de na me ka se me ko ye se me ko ye adwuma aboa me nkora no na edru se me beba no me fra no ka kira me se ma na ba me ni ba bi a me de ma wata eno no be si fa bri am de na yes na ai na ndi yes ni nyina no yes awade ja ye no eno ano no woni ba bi aba betena enti pe ba bi abetena anti pe yes awade ja ye tetena okurum eno ano no wonu aduane ama na ani
One ton pa manana so. When sin niema. Akoma FM. Papa bi amada. Pin kwa wan to bi amada. Wan to dress ama. Wan to blaze ama. Da bi ama no ya mo ha dwe na ba ma no no anye se me pa cho. Wo ni ne tra 90 years wanye papa bi amada. Oh papa de say yere ya obeye bi ama me. Oye bi ma. Ande ni pa de say de wa ye de bi. Oye papa ma. Oye papa ma. Ba ni nyina mu so hwa nkoda. Nti 9 years ni a me free ho de ende me nkan me da se. Ya tata shepa ni be hunu kwa ya be fa so nti ba wo de atwa ya ni ba sisi a why charistic venture sabi egwon na de Zahara mission na J capsules aba ma saka bi Zahara mission na J capsules adro we yentafo na wonum bo adwuma mo ni je keke wonum Zahara G wo de Zahara G ne to wanum a Zahara mission na afa wonum de aguso G ne so na afa wa pia mo nko na akọ ene ne mu nsan ya de wosena so oden sa de ben ene ne nyina hira basa yam se na tese ne mu nsan ya de na egwane ne okuro dwane sanse edwane syphilis ne gonorrhea wonum kra de ne wachire futuro ene ewuru wonum no candidiasis sa wo ba ha wo no ebe free wo ama chese wakoso ekuma no bibia tumi ya kama enkrofo de je dan ne ka kisi akase no wonso otumi ya jibi na ada nyame wo declare na ebi na ba wo ya function na ba wo ya declare na ba so de de ba ma bi ma wo mo de ji ade wo so no Zahara mission na ji capsules no faji ade eno a na munya nsaten na anya pero munya nsaten na anya pero tokro ni na tokro Zahara man capsules de be ma mesa wu da bomode na ma unsan ka bi no bi wo bo dabridjo wo dobre gobure go fan grabo wo di simu ana akoa wo ya Zahara man capsules na hidi ba mesa ne de ene typhoid diabetes malaria ni nyina ebeko aye hindi bomode akọ okashi drugstore lane heba pharmacy chemical shop frame 0246348334 0246348334 and 0248569335 0248569335 aya 3p any ama veke was 3p Mr. Bosompem na no was 3p sister auntie was 3p sister Diana was 3p Francis Weja Abrajen Obia 3p Georgina Racy one nyina was 3p na just 3p dia shita baby ka hen kwa ajatum fogo ajatum omunya ajatum ma ni dia ma ajatum 3p de ma obia se eno na ye papa bi how biara wo no unyanum 3p a ye wona so to a garlic na ya pure so obia ni dia garlic ya me pedua and 3p de za wo san wa uko obia ni bi se ne fie and what do aduonu fasifie Daniel ba Misty Colena Keba Pidank Angelos Piwak Nacha Papa Yetra Pruse so the 3p garlic mishaba fresh 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 Nama Sanka 3p nibi Pastor Julius Mame Samu akwa baby ma me jo so pa na na mu akwa baby yeah na ma Pastor panel discussion Jehovah Medical Center one of the dia tenka power capsule samba Dr. Charles Ansa Dr. Ansa nyame shira na atenka de amase sei ye mu bebre ni ani atenka se ye nya atenka enti faba woso atenka faba woso wunya nya atenka wo de woso me bo na ye na jibuyam wutumi se bibia electrify body no akoyi nyankopɔ ni wo no ko ni de wani si ye no wani ayezo ngonzoro ni nyina akɔ na ka fita ade bi wo baabi ewurade Julius de twetwe na ni no atenka power capsules na ba mu anyi hu na ade bi na wo baabi Kasi nsema ya no muka no. Yo mudi tese na lebi aho. Ya musa musa nti ade ya na ya reality ana se o da osumu de na o no. Pastor Joe na sa de. Pastor Tisho. And it was a cat in Kapa capsules ne bi wate. Dr. Chasan Sam so weda was say, "Wo bi atumi no maten Kapa capsules no. Aje se bia enkoda mudie munya nruho muntumi num bi ane. Enti bomode na ko Jehovah Medical Center wo Paraku Estate atasemanso ne ko tu aten Kapa capsules ne bi to. A draw of the moment no friend 0591 825365 0591 825365 and 0267 388430 0267 388430 Dr. Charles Ansandro Atenka Power Empemu Champion our real saver Papa Yankwe Mamada say man no na asem nam say e ya de kro na so we first case na mama
Karim hwɛ ade a me pese ma Ghana for me ma ti ase pa na ne se mama emma ne aware na ye ware no enye said aware oba bia ne ne kra tra itimbo bra ye oba bi wa mama ofa ne ne ochine oba bubu agudem oba bi wa ofa ne ne usike nyina ahye oba bi wa ofa ne ne wa brabo nsi yi bi ngozi obewuo enti ade se mema no ti ase ne se wunya oba no oba njitu se medim nipa de be ya adwuma a support wa mama ye musa ba no kwasia oba no akwa bre onu wa wo hwe no ma on top prema no sabi on top draws no to blazer wa to atade ahye no onu akwa no koye ni made adwuma no nya sika no de be fe wase ya che ma wa boa ama watimi asida o se edu se o mo plaza ni sika ana mo de plaza adan no mama wa boa mo obo dan so wi no mama on pana sa ba we ya de fa plan Karim de fa Karim abudu on ya do ban fa sa kwan we so ma o na me Ghana me bi bu kwasia abu kwasia man tra so se Karim aya ne se wa fa ne ho adi on aya Karim so fa ne ho adi o ka se mra shane ma me kan kwan se ukuta ponko be ma mpa e wa wie ya se de na ntwe ne podu anka no to no konfonso be kuta on to anka no okay enti Karim media future am di to wo sa won pere to mpano no ma me was what ton down 135 million on ware ni bi ma no obi anche so say ane no ware if say bi na osu banye bi na osu banye na mo ajapade on waye dia chem na fa na chefa ma no na so bi ma o he go so Karim o go so assembly members o go so yesra mo mo na mo Karim o cha kwa mfa na mra na emwa na emfa asomdwe mra na second story no na papa no ojide wi ase sa ono ojide wi ase ase ahanta bi ne na ndi o ma yemo ensema ye why ade sebi nkwase ya sampa na wadi no so yo mana na o yo fonsa no ahwe o de wate papa no friend say o yo fonsa kofusu o yo fonsa no ahwe o de wate ayo say o yo obi ayo say o yo obi uya panin kan nyam na ese metufu nyam na ese metufu wo made ba wiase obi na meka nche se hwe oba se bi aboa ena dia akra ba wiase o ka che obi se obi meka nche se to aduane ma na so to aduane ma o so re se wadidi oba ma no poma ru nya ba bi di koe o so re wadidi akra na mo nidi ya meka se o de ko ba bi na me dia mamura no ma o here deliverance o Friday bra ona na mfam se ngu so o here ahomoni o mu nya ntutu nko ahomoni o mu nya ntutu nko ma o here deliverance o ma in the mighty name of Jesus baby o bro omra in the mighty Friday omra la pata dem mo pa ya mama anya sa na dream when no problem mama what na wo baba wi ase mama o ka se wo su ankula bi nya 13 years ebi kura bro sa mama ye ja oba ne sa 19 years aware ye ja ne se afedia oba mi nya baby ma ona etinsi ha ye ja 19 years aware sa na me tua na ka fu so na me betua o ka papa den se sa bra wo yem nyoma wo yem nyoma nyina be sa nyame wo nyoma nyina ya me ebi ya kwada de adro na wode ma aya ba senta no ba dabio ma so ma maria dabi se me on night Friday na me on night Friday to say ya omom na o me bompa fu su na di kan me deliver no pa e wa assemblies of God patase ya friend get so many moment empire na no wo she omra na ye bompa ma no patase obi o person obi bia on frame number 0547 85 36 40 0547 85 36 40 producer on pension no more on pension man ba center che for banie wase bomode na bra je se wo no pemu na mu abubuo enkasa ne na ato afre ho ana wo bubugu fa utumi sampa wo gumpa so wo hunu ne wo ye ena wo nan mienu samienu akoba mpo ena ye den na enkasa mu enti wo bebubu agu form wo bia ka cho se achefo ba na nu buade ya ka cho mo se obowa enu ti kwa achefo ba ye mu o cancer ebeko spinal cord na wato chema wo kotodwe kura no eye free ho stroke gonorrhea dam efam ya the stomach ulcer be ma wo ye mre wo pam yendresu chroma me and female word ho ebeje ato ni nya ho abotre na ba achefo ba hwew na Kumasi ya wato so agogo ya bi agogo hospital tema from 16 la shibi ya Bemba was club for 0244 083 482 0244 083 482 and now 0272
5,000 1 2 achafo ba ayere wenyina ahwe so wo mu guane kro eno ano no na emom no hyade so ma me energy catering service and there was odi aduane pa wate eno nti no wo wedding wo party wo adoring wo funeral no me pa cha wo program no a wo ye no wo be serve aduane wase say ye local dishes and as a continental ye ni akase ye kro mu aduane fufuani aburamburu da soup fish ni aponche and afei eye fried rice grilled chicken jollof fry be kwere tilapia no ni nyina no so pa obi onu ye energy catering service but mo de ne be hu ye aduane no eye tasty eye delicious eye sumptuous eye nutritious eye palatable bibiacious ye ben ye wo breman ye ben mu Chrono main station, macro traffic lights, and 1 year war. So I'm a macro Yanni golf filling station. Akoma 0243 367993 0243 367993 again. Marco, Akoma FM. Marco, your first story, no? Karim, Uji na madia no meme hunu se eye eboho me wo fa bidin of ayanchira o se madia no eboho wo hunu madia ne se yenko yede be de be wom mema no mu nyini a na egozogozo na ne tenten ne kra na emoa se de ye madia no eboho o ya bere wo kra wudi wuram eye yi adai adia ben kwa ensi ebinsi da ye di wuram ma ko ebinsi so baba abere wakra ma ne anda kanu mu asi ebinsi da be bonim esi ye be bonim nye ko se mu na ebinsi da na omunya bie na ebinsi da so ba anda kanu mu asi da bi amama de na ya na ajido adia kawim na wo yire ekọ bibia si kakra odane ne ho aba na wo de foforo aba abetena ho na eye wanije eye wo ho a me yire nyem me nya sika nhwe no eti me yeda ehwe no me yenka no kra emema bi nya ejimi no munya ejimi no wo mamienu na wo mu di kan no wonya bi nhwe wo mo ne wo hyeyam na wonya mpie man no na onim so obepia abampo wo ka kire ne se menya bi maw na wan kasade a wo de ye wo be kalim eye wo de eye wo fe oba mmere sei na akwanya wo de ne fa so sei ne esese ye no na ma ko me ka ba se emma ma omuani na ho okay munyina yie munsipi munyina brane ngun se mo ye oba na mu hunyia adai woko awade wutumi nware ense abusianse mensamra sa 35 million no nka wo so betumi de anya asase bi ewo ho masamre aka wanya one room na wote ho hyankwase ade ye de wuo sesei pa wo beti egu ne ntasu egu wani so no wani ifra wani na efrai ye besi usu anke ensha wo ma ye besi usu a ye ensha wo ma wo na wo kwa waware ye amuwa wo agyan ni asa wo wati ko no akwa akoshem wo koshem e de ne de abra mesre ma omunyina bra ne man na kalimu de on de on toto ne panko obehia ni difu yanko second story ne so ma ko pokuya ni kofi usu media aya ade a mechiri ye obi a wose me ye panyini ni ye mechire wunyansa na kampanimfo de ye ya yesi yanko ne yankobusa mo asembisi ni ye huna yanko ne yankobusa panyini na kapanyini de ye mechire wunyansa na chese wasam de e mobo na wo se wo ye panyini wo ne wo ba wa asem wo ba wo be ma no ba wo ne wo asem na mo musa nkola no wo ba me musa nkola no ye musa nkola no se o mo ayo dan na wo tutu wo ne mayi aka wo manu benya problem papa nka wo manu benya problem kofi wusu jade okeka no jade wo keka no kra na samre wo bo akokora wan na wo ba manu wo men na no mo akun na wan na baba akokora na manu enti na sese mako enkokora fo mema ni bebre wo ha wo hu mo na mo aye mobo ba ku okuta luda ba woton ba ku shu
a chance said you one more than you shoe after what's your binim na wo hwe na tag no na shirt ne said you sit na hwe na nsa na wo hwe ho na wo hwe ni padua wo tumu say papa yi wo ma wo suban boni nti ana hwe de wo ma ya wo esi mama bi sisa o musuban na eba boa o ansesa e bedu o mu achi nyina we papa we kofi wusu o ye ti ase ewuo meda say e ye ti ase ewuo Francis Owusu e Japan ye ta friend kwam ye wusu eye mia de wo pa ma de ma me Joseph fashion Josephine papa Francis Owusu e Japan ye ta friend kwam ye wusu say what da form nyame ya adom ameme ne da ya no mbe na ye waskwa Modern International School has say askwa Modern International School enuti ojo papa onem me wofa so achena me menda odampem me of Anthony so aba of Anthony me ma hi nyame sha papa ya mekwa kwajambo no amen fever mix de me so wada mansanka bi Dr. Amen Bonsedro amen fever mix malaria bekwa honam ya wuti power wanu mu ntimi ne die amen fever mix ni so bomodi amen fever mix kemika eba shop bia mu ubenya bi etu enu nti yade bia ne so ha wo no bomodi ya nafa wani Amen Scientific Hospital na eneyamwa Amen Scientific Hospital yadu betu amare afidie so na diagnose ne padua ne mo wo ho beton tem 0277 001234 0277 0202488588 0202488588 Daniel Ben Trading Center yet na yenro ano nam che konkoma fo ajan me se wada na de ba me shane de malaria fever typhoid jaundice wona me ya wona mre Dani heba me shane no bi Dani to ne ba me sha wonu mato ni muja me se wada enei wo ko fichire nsisu ye Dani to ne ba me sha Dani natural herbal capsules bema no bi na chese gina so ferrera na yene from me Dani herbal ointment fetwitwi wa paso no wa paso ye ya ho beto Dani prostate o capsules bema se wanya prostate aka me ko na me bema manya prostate makoto Dani prostate na manum na ka sa me ya de me se wada bomodi apay for my friend for when you feel kruwa want to me enum bi Dani e ben tre some omodre de me say me no me ba continue bi ha enti me say wada asam one Dani farmer and the buffy pa 027 3392877 027 3392877 yedi wo to kwai to fa eno ani ke for so traveling to yedi ehuni yesi do betu kwai yedu betu kwai broni my best na apesa oko eye working permit visa na we here ade visa na we here brani ye fama na hunu se ampa ke for so de yesi ade ye yo na ye wo kuma se me na high tension 0241 169774 0241 169774 0278 902965 yebejo social so ema me sawie ochia eba pada divine hope herbal center wonu wo makro abusuakuru wajanhye wonu ochia eba pada ba ema ne meme sese ya wo bia no no ochia herbal pada me se ma ne meme no no de yan wochia herbal wochia herbal pada o mia no ya so wochia na esiesie mu mienu na mu san ya de ha mo ni na beko ekokole na ka ba Mr. Ba Fredman Samenko tabia heba shop benya bi na bomodia na fre Divine Hope Herbal Center was 0591 565557 0591 565557 and 0551 228281 0551 228281 Osheba pada was ojanshi wawara beba na sene so emame se sia de ene wawunim eye fly away travel consult fly away ene ye catch se de tie bia ne bra ne ebema wo a fly na ye nokre eno ti tutumi kama na moto woni birth cert woni passport fly away se bra Schengen visa eno no ye de ebema ba bia person tu kwan ko bia no ye de bema working permit visa country ben ena person Korea Israel Qatar ni Dubai ho nyina de obeko enu titutu mi kana bra hinsan bonsium atonso hinsan bonsium fly away travel consult was 0243 42 12 15 and now 0201
16 62 02 ne found to kwan Roman Fadedro ya Jimmy Heba Misha Ajimi no any sisi ya de waposo I want to with Tifedra with Tidra who ko feature with your stroke wa yasna yo ya Ajimi Heba Misha bejo e de free sa pains when yinemu ko Heba ne pharmacy shop was me to Roman Fadedro no de anu anam no eye Ajimi for 0243 115948 0243 115948 Gloza ke recruitment agency wasesa wo ya ubetimi akabas na wo lance CF wabra yadu kwa kata say bus drivers won ko hia pa wakata boso me 3500 Ghana cedis ene ye de ma waduane a wo bedi anopa wi anwumra ye free wo yare e be hwa ba bia wo beda ye ne ayeka Gloza e wa henema kokoben 18 mu junction freyesese aso betumi akabas no a e wo 0552 83 3381 0552 83 3381 name of the Ja Light Travel Consult Ja was a light travel consult ya do to kwa USA take Dubai Schengen visa and we here Canada working permit visa Ja Light Travel Consult enra will be bedi one more dance and me media meaning one then coming you one more da wo bombo meaning say wo mu mani ma se dance afere Ja Light Travel Consult ko e makwa na shema mu fa so sika wa ye den Dubai ne exporter ni na e koso mprepre ya celebrities no room Ja Light wo atonso so high tension fair no 0249 1986 15 0249 1986 15 ye twa ye ho aba ne ye ba ye beko ahoma no so middle na then na be fa no ma no ko kwase bu brenu meba wo ya house adutue wo kunu sika no eka no eda ho no wono na kofa ba afofra ware ne na betrafie no wo ya ka atete no wa mutim ana ba no atumi anya hoade afra wono re di me number ma no nti me kura me yes aguro bi na omuti me kuru penyini bi o ye fra no kwa muba ana me wone number na mkofa abla ne number friend say bla kwa me asam say na awia imiti ye o na mu na muti fi ho bla kwa me say ai sister asam we pa de mi ye hunu asam no kwa ya be fa so aba wa mane ye no kura oba na atimi anya kukudura fra de ye sa pepe oba na kwotena fi ho kura no wonyim na okwotena ho sisi awawo Adam say na ye den sister afia na ofra mi ni de minim ne pa ni minu kunu so no no kunu awo miensa na omuti ho na den na bra kwa me say be ma no wo ho ana wo si otu kwan ya ba otu kwan ya ba na omu wo ho ana omuti say oba ni nyim omu busa abusuanfo busa nse wo kunu ni ho na wo no ho na nyim a no wa bomi kunu din enti ya mabusuanfo no epo oba ne nkwala ne nyina de maami kunu ama no waji no wotifie ho na se so oba no wono aba betena wo wade ase no oba no no wo kunu ena ni kunu atu kwan na wo miensa ni kunu na atu kwan ena wo wo kunu abeda anyem enti na busuafo akora apam no ena wo betena wo kunu so ena me busa se be ma no tu kwan no wanya se no se de ekwa ba ye ne se be ma no ni mensa num kakra me kura me nim ni ye pa enti na me kunu Edis kama obano ema wokoto nsa ma nukunu no bro no wa no anya kwan ade wono ne mano ne nukunu atu dem no wa ba beda mikunu dem ho dabi cheme wo dabi tobo ase na kire me ho ni ye be ma no wo kunu ni sa afia no gere ya fansa afia wo kunu afia ni kunu ya danfo mu ya danfo ma tama ye do mi enche na ye dua koko no be ma sa afia ni kunu no nso no oti obi hweso sa koko no ya Greek pa enti na sa be ma no wo ti koko kura de bre me kunu sa na danfo pa na onu nso dua enti se wo kunu pe na danfo no ayiri afia fa no ade no wo ye wo ma afia na sika no na koto apetition amani kunu no wa boro enti wo buru wie da na onu na pie aba mi kunu ho ama da ne baketu anya ne no osu enti be malo nso that day no de ensane titi na ni so ntama na ju be 1 ama o musi wonyane fie ho mo amobembe ho ba se o mumbe he na zamre abosan ni yiri ni dem ho akola ni isu ama omutita ya mikunu efie ho na ba ne pie bae enti ade echi ye no mu ye se busuanfo ne ba ne nukunu ntina omutina ya wo ka asem no ba ne ka chiro busuanfo ne se no onu mikunu echi mpana dada bra no onim
onu nu kunu nu oh enti ohone kasa ba kakra ma be ma ne dubufo efiri kuro nu so wo firi hona sa na nyinsen wo ho wo firi hona na nyinsen ne pie na omo busa no na o se mi kunu na nyinsen ne ye ne dia na omo se ndie tuaso na kɔ ho no mpamo no obetra no fie o sisa ne mba ne betena ho na o gi mi number o mi kunu ho a wo de frɛ me no enti wo ka se mi be fa me no ma ne mo mi ampa mi sori koi ye mi ko duru papa kura na papa se asam no mi ka se mi bo amani a wo be yale me pa cho wo ba no a wo yes an afia no nana yaw afia ni ayi Maria ni kunu no ne pictures no mo fa mu so ma me mo fa afia no wo obi a meba wo bi a wo kunu ni wo kunu na wo pe wo bi obi kunu ni na beda na wo ma wo kunu sanom na wo kunu aburu say tam na wo bucket wa we jai na to no wa ba bedi enti nka me be kasem na wo bedi bi wo da bi hu bedi obi de me pa cha ne picture no ya fa na fia wono na ne be ma no na na yaw fa wo mo foni ni nyina gu so ma me kokora ma fa ni se wo si ohun so friends so dia sa wa be fa so wo fa pictures ni hu ho ma me wo ba wo kuro pa obi kunu mani kunu nsa no mbro wo akwakoda wo bi de ho mo fa pictures ni hu so ma me enti mpapa si wo bo mama ni a kan be fa ho ayare ana odi ko busa abusuanfo ne se a me ba no kwan ba na mo be fa so abona amane wo so omunim kwan a wo be fa so abona amane enti ampa ba ne frɛ me a me kodure no se dada me di kwane abasa me kona me ba me kwa me nu aduani me nu kwa fom me dan su ho enti me kodure dada no me bag kutam be duru ho ana me di bag no si wall so ana me chi abema no no ne dan fofo to wo boss pa me chi ano wanje so na oba no nso gina ho madua mangu kutua bi ofie ho kura mangu no kura ayeso okay na oba na dikonya tena so ye aduane wo mangu na ase ana mechia omu nyina omu mie no ba ne be ma na anje so omu ka ho no na agi so na oba bi firi ne fie be mama kwa aba na omu busa me se kwan so enti bra me ne sister ne tu ho no ma ye mama kwa aba na sa sister no ne ba na wa be wu no me kura no ne ba na wa be wu no ofie ho no wo dana na so no wa sori de akola na akoma ne kunu enti mi de me chi ha se me nim se wo fa ne se no wo ba de me hu ya ne se wa be bo me chi ana me sori gina me sori wa be bo me chi wa be bo me twa de no yam ko akona me sori ya no na omo tu spa na se dabi sister iba e won kasa wa no na twade ya wo de kwalo so ne ai want me si ha wo ba ye no ko ne papa ne kura ho ansa na obi adina chi ama na be yi ne no ma no wonye na adwene so obetena fi ha o wo ja ye na mbe fa e kwasi aba ko hwini e te se wo betimi aba fi ha biem wo nsi fi ha biem ana be ma no so hone de be ma no busa no se wo ba ye no wa busa wasem mi be ma no no ba ya nka mi busa na asem me wo mba ho enti no se wa koba mare to na atwade so omu nko a wonim se wo betimi abu na mu njai na omu mburu omu mami enu ana omu patawie na mi de mi twom ko mpapa kura m ko bo amane na mpapa si ahomache yenko ohwene no ho ye ba ye na msi mi de masam etiewa se wa ware abetina fie ho a misika no won fa misika mame na afi so bra mi na bra 12 years ni no won fa misika me bra si chefa mame na afi so akola no ye baketua no akola no menene tama kasa no ba na akola no 3 years wanya 8 years won hwe akola no okay ana omu ba omu frefre omu nyira no omu ba so mame Maria hello Karim Kachamiti yendu na bako de boko na uti nyame adome ho ya papa yendu se wo yiri Maria tu woni na jaya mo jaya wade na mo da so ware oh ande ne pa cho men sinin kire adi ti da wontu men kire woni o yiri hye anya sai woni Maria tu hye anya sai oh ne pa cho on se onu na di kasa no beja wa se onu betimi akire obi ewo na me ndi so Akoma FM maybe sasa woni na jaya wade na mo da so ho oh ena mi kanu onu awadi asame brown onu na be kire na me ntini kire wanu de wa kire na me pese me hunu free wo ho
Wasu akofa ba afoforo ntimi pese me hu se ba afoforo no se wabaji Maria to dabre ana wo ba wana kaba ne ho otani ni pacho tie asana me ne hu kanu yentimi ka yesiro why die ntina karim yentimi nka Mata yentimi ka misiro woni Maria to Maria to die no amusi ye no se ne chafa wai Mosa friend way. I want to say pin. Akuya say try to mbiem. Maria yankwan. Enti yakwa himfie na ye di Akoma FM. Eno wasi media munisika bia mi sandi 25 no me brother ba ko edi assembly 0243123224 Danke ba complex limited na de dank extra ba meshaba sasabro wa poso wo kotodwe wo kwon ena ye wo ya wa poso no aposo chance kakra bia no wasensene eye stroke nya dank extra herba mesha no ebe na danke ba complex limited e wo pechi number 2 wo ben city life hybrid school en Tabora number 2 one shell filling station di hwani with your bombardier and Fred Dank, it was 0266 593330 0266 593330 Yankwa Omano so 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 Bonnie town off from them. We didn't baby a free. Me pacho ye friend me hamdia me kaza siro offense abofo yankwe me pacho first story na me be chira margin kaka be man de mu won family kwan so pa na wadbu yes ba no kwasia me da se papa me nua ba prako pa mami ama achina moro be mami ama ene your birthday mami happy birthday ochina me do picture ne beto so na ma celebrate what hello we didn't baby a free Maa Akos yenka o. Enka wo so mini aba ma bonita mami en. Ma boy jo ni masade we do hen makoko ben. Ni se first case ya boso na second case ma bema da bia me kan se ni wu se nkokokra wo Akoma FM. ko dia han no mu se mu ba na bema na ni wu nti mon tra na mon kana o hwe ne ma nyame ka mo Maa Akos. Nyame onka ho so papa yakọ na me ne original Nigeria. Hello. Hello, we didn't baby free. Hello Marco. Bonita na yankwe. Marco me pacho nka sasa Kenya for your game pa issue. Me pacho yanko. First case in Bema no. Marco. Some Akoma FM kwade minim sem bodjechire agofa Bema na ba. Wo mo fan go ko se bonu obu oba no. Ado ni ya ba na. Bema wo trawo ebu kwase ebu nda wo sei. Marco ye fe mu nye chema ye. Minim sem su jemba ye. Me da se papa ya ba ye dodo enu nti Bema no de otwere mutan na tese de besi. Hello. Me mame akosia oba papa bi. Mini Bema papa bi obonita wo na me bra no aso. Mame akosia mesre wo de me kasa wie se kra na ma man kasa nka ho aye. Ola no adai. Me de mesre ma duma wura e ya so ma point ke de padi a. Pastor Duno papa kwanda no ba pia mame akosia. Eduma pa mo bo ya nye beka. Because dem go ka bobo ya o pragia o obi e ti Akoma FM. Me de mesre ma gbo to market your mate. Mame akosia mesre he. Me nya be me bi na me nya ba no se bi impreda me wa ho. En kwesi da be na me ma se bi mbege na se be ku sa no ma wi because mo si me be no insika ye tika kwan. Fi obati mi aboa mo ati mi achi da boso e na wie ye a wa fam da bi. Oni ba fofo na ba be tika ma me agosu me kan tia. Mo me nya be e da mo ntem na mo fa ne che fama no. Medase original. Ebema na yankwa yekọ Dani Herba Trading Center. Akoma Na Dani Herba Trading Center de ye di nupa. Yade aba. Doctor. Dani Herba. Apom de say. Nyame adom. Ya mechia on wetiefo. Metiefo jo so papa. So na mechia Dani Herba Trading Center. Ya customers nyina. Oh yeah, wo mu nyina jo so meka ho bi. Enu ntimesme jo so. Wa mini kan for Dani Herba Trading Center. Menkan is a group of companies. Na ye shase no enuro papa na ye je e na so ye. Enti na mekan for dia ma obi biara wo ye bibidro. A wonya ba bi nton no. O de pabra.
yɛne ankasa yɛn fiti prɛkɔpɛ sɛ yɛgye yɛdi kan hwehwɛm yɛwɔ FDA approval for yɛ aso yɛ a ɔmo ankasa hwɛm ɛhu sɛ waduro yɛ ade ba no yare na ɔtwe gu na yɛ adwuma sei na yɛagye ne atɔn ama wo nti mɛkamfo ama obia saa nso na hɔ na over the contest wopɛ duro ato atɔn a bɔ mmɔden no fo ani kyerɛ mu wɔ Ashtown Room Danny Herbal and Trading Company mepakyerɛ ne Danny Farmer Akoma FM ɛwɔ Mrom Kumasi Ashtown mepakyerɛ ba bɔ mmɔden no frɛ baby biara wo bia no opese de aduro no to awa ye de bebrɛ okay in fact enuanu mo nkron kito mo brɛ pa because transportation wise risk factor enti wo de tran krom wo no frɛ o frɛ na baby a wo bia no aduro bia o hia wo Ghana ha se ye bibiduro bia no ye de bebrɛ so ba kwa no wa kura baby a wo bia Danny Herbal and Trading Company Danny Herbal there so Danny Herbal there aduro ni bebro ya de bebro ya de bebro baby awobia eti o free omo fa ha e was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 me nua ba na me share that the me no na nkasa e bi bai say na me Akoma FM ne dia kyerɛ na o man kasa hu aduro no na ho fesuo na o mkoto a ene say last week kan no kremo no ma doso nti batakarina doso me ye hu kremo papa nti mesremo we Daniton Herbal Mixture Daniton Herbal Mixture camera no on fan to see ma me Daniton Herbal Mixture na adwuma no adwuma ho aso fa ben ho na kakra Daniton Herbal Mixture me ba chomo hwe ni ma say na tie Dani Herbal product okay ye bibidro mapa ya ye dia ba no na na me kyerɛw niema bebre ye no say last week me no dodo na afro was doctor ade na on kan duro no yare esa ba me kyerɛw ba bia yare no shase free na honom na me ba be ka kyerɛw but any kind of the aduro na moja duro na enko nom ema oni padua nye tufu na opese o kala na efe opese wo didi ye woni ma said duro na me kan for jam Daniton Herbal Mixture na me pa che obi wo onom so na sebi tafrache bosome so a no no kwan de na dan calendar na chesa manfo twen se wo no anka betia mansa na yehu se bosome na so eno so no otisa obetimi anom se dro bi Daniton Herbal Mixture me pa che obi so wo no man bi wo no mo ntiatenka omo ntiatenka ompem okay ono no anka sa no sebi obema no bedan na ye bia wonte hwe enti e basa na be ma no bri pa otisa wo yo basa na me pa che fa Daniton Herbal Mixture e me man bi nso on ma me nua ba omo capsules no ye wonte okay ono no kasa no capsules no me na ye ne den enti a hyeda ye ni nsuo na ne nsuo no FDA approve my say yempa mama okay na wo ye be ma ne me am kasa metika safidi so me ka kyerɛw se konekoto Daniton Herbal Mixture bi nom okay ebe sane veins nim bedi afusane Akoma a udina no pa nnuane a udina wia nnuane a udina nwumre no sedruwe konane no atima fra offices ma amani sisi no adawo ye messe Ghana for edruwe edru papa ye dia ba ene ye bon da rodia ma obibia e pa che wo de kosohwe pa menyare dan den nwa me ka kire ye na tie for say won a wo tra wo twen yare ansa sanu mo hu apom de won fa so no ene me ka kire jai because en connected no menwa ba o sorry anopa na se bi o maame mu ka se wo na dudo no wa mbobia ye man ko school ye man ko even efuom kra ye man edua kra man so bi just a one sa dudo no bi eno na satam na hospital na no so na ya pambo dro de mabusu amu ni nyina eno na nei ya keka bom ye dia ye se nroi Dani Herbal de se wate edinda o de okwa o so to Daniton Herbal Mixture we no so e 3 dia dro Akoma FM Danima Herbal Mixture Danima Herbal Mixture na me pa cho ye ka malaria na ye won types ana ansa na malaria no be ba akora no ene wotu okrampo no wankasa wo malaria ba wonim wadi diem sebi wajana kom o kasem o body language we bia no krampo kire se wankasa ni pedua no NCP eti wotu on ma men twen ma malaria ne mansa e ma wonu nya onwono e ma sebi okoda na so die rough next week match the difference between typhoid and malaria na nkasa okay e ben pai basa yare no e bawa pemu ana se bawo ni pedua no ma ohun untimi differentiate
menkansa yeah. difference no eti enei wo de mentan nyare kopɛ danima heba mixture danima ya bambo aduro esa boost immune system no ebo nipadua no ma dan de nyina no ahoden ba fie doc you feel your number into dwabiem 0244 36 46 51 36 46 51 minya ba esa draw me no we no ma me come on because the time no me we am educative talks kakra ya draw me no we dani natural capsules ana we nso ya dani prosta o na wo ye bema said dromie no we kabom because sayare we ye bema bia na e wo kwan so twen dan prostate no ti bema bia ya prosta o hia prosta o bema bia o ti atafasa so no yare we e wo kwan mu twen eti wo hon ma ye say fa bon ho ban dada fa siesie ho sie se de be ya yare no eduru hon ma se bi entimi nya impact oni pedua no so okay ye kan impact a entimi hye ni pedua no so eye eti wo de no mienu anopa no mienu anwumre na we no eye be medro Akoma FM dani natural capsules na mpacho ene memedro abadwa so nyina ye say eja emanti ne ye na we ni de mesre be ma bia say we no enye ma specifically say nya aphrodisiac we na nkasa no wo ye be ma wapon adwuma adwumaten na akoye no sebi tafrache wa honden be kofom kakra wo ye be ma at the age of bia be 12 years adwuma na wo ye sa time no wo through 60 years a untimi nye sa adwuma ne bi ba say through we e koboa am wotima ye adwuma at the age of 60 years abra na ye adwuma 12 years na adwuma na ye no dani natural no na obi won ma say be upagement ba ko e be na mbu upagement ba ko at the age of 12 years na 60 years untimi pija ba we e kwa kobo am apija we no e ya no body na mama e ye dani natural capsules anuti na ma say that the about TV so nti mesra tie for mo hwe ne ye mama o de okwa aso to dani natural capsules na me Akoma FM mema at the age of 50 years 50 plus echo okay 50 plus ko na se bi wono tinka se wono napomako wono se bi wonyi akonanim no me kanfo se dru e diama no sa wo so ointment DH ointment dani natural dani eba ointment na ointment we no mesra mo yeni yemfentua ye de sase ni pedua na ni kake ba bia ye oya no na ba bia ye na no ye adwuma wo sonko kra so ba bia ye oya no pacho fasra wo no wo de sra wo bon se sabi ntonso bi bogu o pa yi fifrekitin bi enhyehe won na bon se yes ye adwuma ne ye but enye oya wo de sra wo bon se wonam na nkasa no ehyehe papa wo kra magide kra wo difference wo man no mama wo se wan kasa try bi na watuma di mu adanse yi eti ene mesre mo wo ye family a wo to dani natural capsules dani prosta o fama okun president o be ya dani tono fa kan o ma be ma ye mojaduro fa kan o ma be ma ni nkyere mu ni o no maduro no me ma ne fa duro num so ensuo no maduro no ma ne fa dani tono bi enfa num se duro ni mi no enfa mai eye abambo duro e de mabusu anyina na me sre mo se ne ne me di kan be kan ye no mentwen yare ansa me be kan yare bi e wo ye num a sabi your friend said dental plaques plaques na normally me etiefo anasa ahwefo no mani akoso ye pa for oral health issues no fa ye adwuma ye me pacho ye woni ma bi a hyehyɛ sim a wo hyase adidi a your friend dental please eye nnuane a ye hyehyɛ sim na che ade san ade che so no na haden san na abedane tates eno na obi fe ne se chewa ne me pacho o mri nte so fa so o titi fa so no na sabi pia bacteria ko mama kan intasem bi nkyere ni padua a wo tie no hwe obi bia o hwe bia no ni padua wakwa no ye makomako enkono ne wo ho wani ye mienu ohunu ye mienu waso ye mienu wa japade wo ase no ye mienu kesipa no eye wanum eti e besre ye na chiefo se wo se twitwe de memfa ni agro o mafo memfa ni agro na wo ye sa de we nyina wi a na me pacho every blessed day but more than say wo de dani herbal products bi e de bebo abusuani nyina e ho ban eye dani ton herbal mixture eye dani natural capsules dani prosta o na dani Danima herbal mixture and DH ointment. Me bacho number no 0244 36 46
4651 Ibacha Oko Ashtown Emrom Bobiem na contact 0244 36 4651 Komrom Apidan Obi Onom Misty Heba Obi Oho Sansuna Habme Heba Fred Mens Sam and Co ewo Mrom Ashtown Mrom Oko Omom Diana Obinyabi na mom Santasi station there Oko Adom Chemicals Obinyabi o na Maxi Obinyabi o honom ti obi biara o hwe bia no o de ofre number na ba bia ben obia no ye be chira ma so atimi akopi biato nyame sha papa menua be ma dasa na ye be sen sha me je fidie ni mu di aba expose mu nyina busua pani wugidio wunyini he eye wahio enye wahio me say why sports mu nyina busua pani Samia champion one in the team Akoma Sports eye powerful Akoma Sports 87.9